Rojbaş Kurdistaniyan hêja vê hefteyan bi mijarekî nû aktuel dîsa bûwerene. Mijara me ya vê heftê Amerîkayê bi jon bîden û şewqa xwe wê çawa bide Rojhilata Navîn û Kurdistanê. Hilbijartinên Amerîkayê li seranserê cîhanê bi baldarî tê şopandin. Reaksiyonên gelek cuda hene, reaksiyonên erînî, reaksiyonên neyînî. Ji bo me Kurdistaniyan ji destpêka avabûyîna dewleta federal ya Kurdistanê her dem em bibên hilbijartinên Amerîkayê bi baldarî, bi coş, bi hêjanek tê şopandin. Hilbijartina vê carê ji hemû hilbijartinên din bi şekilekî cuda hat şopandin û bi coşekî bendewariyekî li benda vê hilbijartinê bûn. Sedema wê heyî bêguman, sedema wê ya yekemîn em bibên di dema serokatiya Trump li Başûrê Kurdistanê, li Rojavayê Kurdistanê tevî qehremanî û şervaniya Kurda li dijî Daişê, Kurda bedelên pir mezindan. Sedî 45 axa Kurdistanê û Kerkûk li Başûrê Kurdistanê, li Rojavayê Kurdistanê girê spî, serê kaniyê Efrîn ji destê Kurda çû. Ji bo wî em bibên Kurdistanî li çavirê bûn ku em bibên encamên vê hilbijartina Amerîkayê çi şeklî bi dawî bibe. Îro em ê li stûdyoya xwe bi mîvanê xwe vê mijarê bipeyivin. Ez niha vedgerim alî stûdyoyê û mîvanê xwe bi we didim naskirin. Mîvanê min ê yekem rêzdar akademîsyenên Kurd doçent doktor Ekrem Önen e. Mîvanê min ê duyem siyasetmedar rêzdar Abdulbasit Hemo ye. Mîvanê min ê sêyem siyasetmedar rêzdar Rojvan Yeşîl e. Di bernama xwe de gelek cara ez mîvanê xwe didim naskirin lê gelek cara dibe sedem ku em bibên temaşevan derû dor dipirsin dibên mîvan kî çawa ye. Ez ê îro bi formatekî din bixwazim ku mîvanê me xwe hinek behsa xwe bikin em bibin. Ez ê ji rêzdera akademîsyenê Kurd Enver Ekrem Önen dest pê bikim. Kek Ekrem tu karî hinekî behsa xwe bikî Ekrem Önen kî ye, em bibên ji ku ye, tu karî bi temaşevanên çarpel medya divî warî de agahdar bike em ê kêfxweş bibin dûr em derbasî bernama xwe bikin. Belê gelek spas dikim her hevî silav ji bo we hevalê ku stûdyonê Kaka Abdulbasit û Kaka Rojvan her wiha silava gelek temaşevana dikim ki wan jî îro wextê xwe dîtê kirime godar bikin. Ez bi xwe xelkê Bakurê Kurdistanê ji dêrkeçeyê mazî me. Lê ez bi xwe li Rojavayê Kurdistanê li dirbêsiyê li gundê tehlika mala Cemîl Paşa hatime diniyê. Piştî emirê min bûyî 2 sala ez dîs vegeriyam Dêrikê. Ez vegeriyam Dêrikê. Li Dêrikê heta min lîste xelas kir ji xwe ez negiham. Hema lîste min xelas kir û darbe eskerî çêbû a heştê. Ez dîsa vegeriyam Rojavayê Kurdistanê. 2 sal û nîvekê li Rojavayê Kurdistanê mam. Paşê jî ez çûm Yekîtiya Sovyet. Li Moskowayê li Üniversiteta Dewletê a Moskowa xwend. Paşê min li heman üniversiteyê min master kir û li heman üniversiteyê jî min doktora kir. Piştî doktorayê jî ez demek dirêj li Moskowa mam. Li Moskowa 25 sala hem dikarê bê. Ji niha jî ji xwe ez hertim de herûn tên û paşê ez hatim Swêdê bicîbûm. Ez niha li Swêdê bicîbûme. Ez bi xwe hemalatiyê Rûsya û Swêdin. Hemalatiya min Tirkî ez jî hatim avêtin piştî derba eskerî û jê pê bêrîqê em ên hat. Ez ê pir dirêj nekim bi kurtî ev e. Gelek spas Kek Ekrem malata ava. Xweş bûn xwe bi temaşevanê çarpel medya danas kirin.
نهاز بچم عالیه رزدار عبدالباسط حمو رزدار عبدالباسط حمو تو جی کانه به چند رزا چند گوتنان جه تماشاوانی ما خو بده ناس کرن رزدار عبدالباسط حمو کیه و جکی درا کردستانیه تو کانه بده ناس کرن امه کیف خوش روش باش دم باش که سراج بوتا و مهوانیتا گهدار و تماشاوانی هجا براستی از عبدالباسط حمو باجاری قامشلو دوري چلاغا گنده چلاغا حتما داعي كون جيانا محمول قامشلو در باسو خنامنا حتى بكالوريا جي ما خلاص كرو بشرجي ما اونيفرسيتيتا جامعة حلب اندونيزياري ما خلاص كريا بيسو بين صالة جي لأوروبا ما لألمانيا وقت ولاتي ألمانيا سوري ما بشرجي خباتا سياسي صالح حشتي بعد دس بيبون وأمنها أندامي بوليتبوريا بارتي ديمقراطي كردستان سوريا أنا وبريا دو صالة جي ما دو صالة وقت جيجري سروكي أوبوزيسيونا سوري بول اسطنبولي من هاجي أندامي أوبوزيسيونا سوري ما وهذا يعني تشتي كارم بيجم يعني 25 صالة جل ألمانيا ما وقت موجود هذا يعني كورتاري كارم بيجم گلک سپاس مالا تاوا از بچم جم رزدار روجوان yeşil روجوان yeşil siyasetmedar ki Kurdish sala 1977 nav tekoşina azadiya Kurdistanê de duî refûdeciyê xwe digirê car em wî gudarî bikin rêzdar Rojvan Yeşîl kî bir ew xwe bi temaşevanê çapen medya bidin askirin fermo kek Rojvan Roj baş selav li we hemiya û guhdarên hêja ê ku li gel me ne niha ez ji Diyarbekirê me Bakurê Kurdistanê li salê heştê de hatime Swêdê li vir bicîbûme min li vê derê sosyolojî û pedagojî xwend niha wek mamoste ez kar dikim باش gelek spas em niha derbaşî mijara xwe bername xwe dibin ez ê ji rêzdar Ekrem Önen dest pê bikim rêzdar Ekrem Önen bi qasî ku ez dişopînim cenabê te bi siyaseta Rusya siyaseta Amerîka siyaseta li dunyê ji pencera Kurda gelek cara şîroveyên te meqaleyên te em bibên em takip dikin de hilbijartina Amerîkayê de em dixwazin dîwarî de bibin lê berî ku em dest vê bernamê bikin min maqalakî te xwend dûr tespîtekî te hebû cenabê te dibe konsensûsa elîta ara Amerîka piştî şerê cîhanê yekemîn ava bû niha têk şûye lê de yani almandinê nanka tiştê ku em zanin em bibên beravajiya wê em bibên me digo siyaseta Amerîka em bibên di navendekî tê amade kirin û ji wê navendê kî were wê siyasetê takîb dike dişopîne cenabê te kare sedema vê têkçûyînê û rewşa hilbijartinên Amerîkayê ji temaşevanê me şîrove bike femo Ekrem بله گله سپاس دکن و جاره دین سلاغ ال گهدار و تماشاوان کنها بمران دکن دراستیا خود امریکا وقت دولت که مزن آجیهانه یک بلکی یکنین دولت تا مزن آجیهانه بیگمان هر تب بو یک لور دبن بالا نه بالا کردن بالا همو دنیا دکشین و وقت جناب تجنها تحت انجام هجرتنا کنها ندارن که بیسا بالا دنیا هجرتنا بو که امریکا چی دبن داغ گوهرتن الامریکا تاثیری خود در دکش بوی خلق بالا خودن سر امریکا از زی پر درج نک مجبور که برادری دی جهان دی ام وقت کارم وقت بهین کی بیام من yani وقت جناب تاج نها گوش خم ملی کربو وقت خوشی گوت yani از ده حاصل yani pişti şer cihani یک yani الامريكا كونسنسوس نادنا حمو علي امريكي حمو علي سياسي وفكري وجواكي شد علي كولتوري دي شد علي
civaki de, çi aliyê siyasî de, çi aliyê îdarî de konsensusek çêkirin ji ber ku cenabê te zanîn yani beriya wê meselê Bakur û Başûrê Amerîka hertin problem bû li hev dixistin û şerrê wanî kev hene em dizanin. Piştî şerê cîhaniyek evîn konsensusek çêkirin li hev kirin bi vî awayê hey Amerîka îdare bikin. Ev konsensus biya min heta têkçûna Sovyetê berdewam kir. Di têkçûna Sovyetê fikreke nû Amerîkî ki globalisêrîn girdi yani global dünya global fikrek rê avêtin ortê û bi wê fikrê pir bi sürat yek ji ew cihê dibin kontrola Sovyetê de bûn xwestin wan bi bawakî zû ji bin destê wê derxin û ew kontrol bikin û li dinyê ev fikran hî ki ji bin globalisêrîn bela bikin. Ew fikir em dikarin bêjin heta 2010 belkî yani belkî cihê herî pîk yani herî cîha jo 2010 bû. 2010 de ew ji xwe berî wê jî problemê wan hebû problemê hundir sîstema Amerîkî yani ki konsensus çêkirî bû problemê wan hebû lê 2010 de êdî eşkere bû. Yani ew fikra globalisêrîn ji xwe gelek aliyê wê negatif çêbû hûn dizanin yani ew wek dibêjin ya demokrasiya export yani bêk li şer tuşûtê welat da binêrin, bêk li rewşawan binêrin, rewşawanê pêşketin a, borî, civakî, sosyal, bêk lê binêrin her xwestin wek dibên ya wek proje tiştê danî pêşiya xwe li wî welatî cî dikin li gelek welata wek dibê tehsîlek ters kir li gelek welatê cîhanê. Ew pirs bû sebeb ku li hundirê Amerîka sebeb hundirê û ji xwe gelek sebebê dijî yani piştî hûn dizanin 2000 em bêjin 80 Rusya xwe hêdî hat û êdî Çîn xurt bû yani êdî Amerîka nebes problemê xwe hundirdi. Tiştê derve ji çêbûn bû sebeb ku Amerîka hat rewşa kir yani wek min got Sovyetê Rûs bela zaîf bûn lê 2080 de ser xwe hatin dîsa. Çîn xurt bû. Herem welatê قوتين منطقي دركتن عند بيجن هم بيجن وكولات قوتين منطقي عند الحرم الوطني نيجي نوك تركي ايران هم بيجن لاتين امريكا ياجي هم بيجن برازيليا هم بيجن افريقيا باشو قوتين منطقي دركتن ك وان جو سر منطقه حتى حكم يبكن او هيش لام سياسه امريكي هيك ضعيف بده دربه اف بحثان كده لي او تشبو او جبو واني ايك لهندري امريكا avani globalisering globalisk siyaset meşandin ji bo kesê li Amerîka ji wan dibêjin patriot ya jî em ji wan dibêjin konservatîv ki em bêjin anka Trump temsîla wan dike ji wanan firset çêbû ki vê şikestina wanî globalîst bi kar bînin û ketin atakê yani ketin atakê wek min got yani şikanî pî 2010 bû êdî. Problemi Amerika ji bo çi mi got yani ji bo çi ew tespîta kite got ji bo çi mi got yani ew konsensus perçe bû ew konsensus ji bo çi perçe bû ana problemê hundirê Amerika ê nabêna problem ne problema Biden û Trump problema a sistemê û ez dikarim wek mînak bidim yani ji bo em bixwe xelkê Bakurê Kurdistanê rewşa Tirkiye em baş dizanin û em baş dizanin heta derecekî bû wek rewşa dewleta Tirkiye sistem perçe bû sistema aka heftê salî Türka xwardanî bû ki em dêvanê dîndar hatin dîvanê kemalîst hêdî tasfiye kirin. Li Amerîka rewşek heya derecekî ez nabêjim wek hev lê heya dereke tişkî werê çêbû yani di sistemê de perçebûn çêbû evê patriot ji ber wanî globalîst çi bûn neoliberal wan bêjin fikrê neoliberal dan pêş fikrê neoliberal çi bû tasfiyekirina tiştê tradisyonalîst li welata bû em bêjin li Amerîka ew tiştê wanî civakî kulturî dînî bi hatina wanê globalîst ki xurt bûn kiş tasfiye kirin ya dê multikulturel sistemek çêkirin multikulturel sistem bû sebebek wanê patriot ki em bêjin misal ez bêjin yek ji pirsê gelek pirsê esasî nabêna demokrata û cumhurî û komarî de pirs ew ki nebes pirsê hew siyasî tenê pirsê civakî ne pirsê zewacê ne pirsê aîlê ne pirsê dînin pirsê kultura a ki bi sed sal a Amerîkîya heye
gelek pirsiye werineke ji bo me belkî ne ji bo me kesê derve belkî ne pir em divê ne pir mühim lê ji bo Amerîka yek ji pirsiyê herî esasî ji bo xelkê Amerîkî yani xelkê li Amerîka em bêjin bi milyona hene dibêjin em qebûl nakin ki em bêjin mesela em bêjin vanê yani vanê em bêjin homoseksüel kadibin li kilîsê herin zewacê bikin misal ez bêjim bi milyona hene werê qebûl nakin ew kesana Ekrem ببورین نها کام گلک جرا البجارتنین امریکا دشوپینن اف چند البجارتنین و تالیه هر البجارتنین وان به پروبلم به داوید به یعنی ام ببین ج سیستم البجارتنا وانه یا جی ام ببین تدی yani دوی وارد زلالیه کی اوتونه مثلا ترامپ چه شکلی هات مشوپاند آنکاش ام ببین جون بایدن بو ام ببین گوری رجایا بو سروکی ام ببین امریکای لهین گنگشی لسر هيا يعني ام ببین سروی اف سیستم امریکا یا هلبجارتنی چاوا ام ببین تو کار به هنکی دوی سیستم واجی آگاهداری بده تماشاوان ما که باش يعني يجي أبسط تقول قال لك مهم وبرصاته شو بديت تشتغل نهام بحث كده يعني أو كان هالبجارتني واني كداوي كنا هذا بحث كده وخاك البروبلم من أو اشتشتيك من بحث كده أو كونسنسوس آكه عم بيجن تقريبا 7 سال آواكرن وكم قلت يا جي كتشيكاوي داوي كده 2000 دهار يدي تقيا يدي هر كسي رصيف وأشكرك أساس ربي أو هل هالبجارتن كده 2000 دهار برده البروبلم لهذا ناكن والسيستمك أمريكي نوك سيستمي وولاتي أوروبية عندك تركيا عندك ويا روسيا نفس سيستماهم هيك جداي سيستماهم الناس الأساسي كرايا بربستينه خلق رايا خد بربدكي لقول أيالات يعني أو بينجود حب أيالات يوان هن لقول وا أيالاتنا كي كارب وقريتش أندام درخه مثلا ايالتك رايك تزيد او دلقايا قش تدقره يعني او سيستم وري رولند وذا كي نك لتبايا ولا كي رايا في البستينه كي الايالات الرايا دستينه جال ايالات الرايا كي دستينه ام بيجي بينجي دلقا هذا او بينجي دلقا قش هرشتره يعني ادني تشوف اصلا ام فرض انه وقت تا تشلو نحسن دي يكي نيجي بينجي يكسن دي او ايالات ام بيجن بينجي اندامين او بينجي اندام قش دشي جويه بينجي يكرغتي نايج اشترت شي نامين جبويد او سيستما هنا كي نوك ادني سيستما بروبلمات دا دزغه ك رسمي اعلان بك بيج في بارتيه يا في بارتيه اهل بجارتن استندي تني الامريكا جيل بيجن سيتشيم التركي جيل بيجن تشل التركي جيل بيجن سيستم هالبجارتنه يا جي لا او سيتشيم قرولي اخر رجاء هالبجارتنه يعني دزغه امريكي ورتنيه دزغه امريكي ورتنيه بيجي في بارتي قزمش وقت شرد بينا يعني جبوه ده سيستم هنا كده لاوت اساس سبب نائب اسبب يجي السيستم هبو سبب تشتيك موجود اللي داواني سياسي كونسنسوس شكل بون جهفكت نهال دولتها كدي امريكا دو طرفنا دو طرفي ايك جوان بيجن باتريوت وجوان بيجن جلوباليست دي قناعات تامد هاجر بياني بايدن قداريكر بايدن يعني بايدن فهم ديمقراط فهم كرين كل امريكا تندنسيا كو كونسرفاتيف خورته تبي انا هالبجارة نبلي شو قاستن الناس شو هين بدي وقت اقول ببروبلم جي لبايدن ديمقراط عندك كل امريكا تندنسيا جلوباليست ضعيف بو الدنيا جي والورجي لازم او حسابي ويا بكن وجبوي جي بايدن بيانا خد بقول دي سياسه تامني ازيك بمشينم بچار زاري ازيك سرو كوماري امريكا ده دي اويج چارا جي پنجا چار اوي برين بهندر ده جي پنجا چار سياسه تاوي يعني ويش پنجا يكي بالدربه او اشارتا چي ديمقراط فهم لكن ك سياسه كونسرفاتيف لامريكا خرطبه لازم اوي حسابي بكن لازم حسابي هالبجارتني پیش تجي بكن كاربن خلقي
تمامی عالی جمهوریت چند ندن یعنی وانی اکوماری جبوی ده یعنی پروبلمی امریکا نه پروبلمی یک بایدن و ترامپ تنه یا بایدن وره یا وره لامریکا سیستم نها پرچه بوی و اف تشتیک که تبعث کرد که پروبلمی وانی هالبجارتن شيء بني زوزو تسليمي هب ناكر سر حكومات كي نظام شناك انا ابتكار وربيز انا ديمقراطيه امريكي مناقشه انا يعني انا هنها خلد بيجن قال لك جرى حنا كان خلد بيجن امريكي زوتر الولادكي سر حكومات تاين لكن الولادات هون كان حفتها كده روج تعيين بك يعني ايدي الامريكا خلق ايدي برسا ديمقراطيه امريكي مناقشه ذيك برسا ديمقراطيه برسا سيستماني البجارتني سيستما ديمقراطيك مناقشه ذيك اف نسبه به البجارتني اف وقت مغو امريكا سيستم برشبويه سيستم والهفناكن جبوتش جبرك حتى انا كونسنسوس هبو كونسنسوس او كونسنسوس برشبويه ايدي يعني ويتش براسيا خد سوربريز كده سوربريز دركم فيش انا كده سوربريز لي ازبخ فوق اسف عندك بايدن جي حتى درجه كي اوي چارچوا سياستا که ترامپ نشان يعني سياستا ابوري اجواكي كولتوري نه بس ادربتني بدوي چارچوي سياسات بكز برق او فهم ديكن اف تندنسيا كونزرفاتيف لامريكا خرطه يعني بله جبوي يعني از هناك المسألة امريكا يعني الميديا كرديه الميديا بالمياه هناك وك زانبونك برفره لسر هندرة أمريكا تنايه هاو لسر بيانه هالبجارتنا إيش تزانه بيانه هالبجارتنا بيترج بو بوبليزم يجبو رايات درس بخن بيشتي هالبجارتنا خلاص أو بيانش جبير تكرن يعني أم دبي بروبلم هندرة أمريكا زانه إنك جبو أنقارن فعم بقى أمريكا يبخدها أمريكا يتشبك جبو بده أمريكا نها وك سيستم يعني نوع بريج ديمقراطي جمهورية شيء هما أفسد صال هاي ليشبو لسر تشتي بنجهين سيستم دولتي كونسنسوس داوان هبو كي جبو هاتا بيش او كونسنسوس داوان دكت انا او كونسنسوس پرچبوي چاوا وقت مگو حتى درجه كي جبو بهدارنا يا تماشا ما وانا بفهم حياه درجه كي تشبه وقت تركي بشي 2000 كسيستم دولتي پرچبو وهيجي دكناكن ونقش زان روشا تركي هيجي بسر خدنا هيجي لهبناكن يعني امريكا حياه درجه كي هاتي دوی درجه دوی شکل دولت ایالات امریکا آنها یعنی جبو ما کرده قال لگرینگه که هم بزنه به هندوره امریکا چه دیده و افتشته هندوره امریکا دیده چه خواست تحصیلی کارد درجه که و هم لگوری کارد سیاست تکی بکن حوجنا که هم لسر اساس بیانات و لسر اساس نظام به جارت ترامپ و یاجی تو دزانه مثلا مدیا کوی تو آن قالی بنیره تو أنا شون ده هرجش أشكال ملك عادة في الجوجل يا أخي وتي ترامب حاجي كردا وترامب بيكو ترامب يباش بيكو ترامب نظام أوباما شيء نظام شركة لنورة نهاد ونورة كت جوتش دولتي مزن حسابي وين استراتيجيك يعني حسابي وين شيء كان هر شو قاس وقت مقول برشبونجي اللي هر دوجي مثلين نفعت أمريكا باريس يعني هر دو سياسة تأخذ ورد حسبين نفعت أمريكا كوبي وربك جبوه حتى اسكان وربيجن اشارتك بايدن انا اشارتي بايدن نبن اللي شو قاز ترامب شيترد جبوش از مثال ترامب بيجي از اتفاقات مع ايران الكريه از جنهد امزبك تزون زانن ضد دبي از اتفاقات ترامب بروسيا لو خكر جبوش تشكيل نوكلير دبي از يا امزبك تدقى شوا قناعتك مغرية هي بدار از الشاش اللي ازورت فكره ترامب بقول بايدن دبي از وي عسكري خوش افغانستان و سوري حسابيون هي بكشينه يعني حسابك يوري هي جبو بيد ويجمره تشقاسي كتري كردبان يا اويج ترامب شيتر بنظام دبي امر المساله نيرن المساله بنيرن دولت تايغرتي امريكا روشاوين هاتشي چلو خواز و نقطه نمیخواد بیش جبو مدکار خرابه ترامپ بیشه بگوییم بایدن بیشه از دزگه دولت ایالات امریکا دزگه در خورد بکن دزگه در دولت ایالات امریکا هری گیری که جنا ناتوی خورد کردن ناتو چیه اندام ناتو کنسنسوس که ورتاوان چه که کنسنسوس چیه دیگه ترکار هر بکن
تيجيش شو لگوری جناب تا کنسنسوس نو یا ام ببین جون بایدن دایی برخوا و یا جی امریکا دخوازت خبر خوا او کنسنسوس کارم سرکوه ترکی تنه نبین به امریکا را پشتگیری که ونیا ترکی به گلک اندام ناتو پشتگیری که ونوان هنه مدی مشوپان هینو هینجی یعنی ام ببین دو داخویانیه که فرانسا دا دبیم نخوازن امریکا جه افغانستان جه سوریه جیش خو عسکری خو شونده وکشینه لی او پر نه راحت پشتی هوقا تعریفات پشتی هوقا تش به گوتن و اف سیاستا امی بشوپینن که اکرم از ورم عالیت از حوالی دناجی جاره که تورکی بکن گلک پرسی در حق سیاست امریکا و او امی گلک سپاس تا گلک تشتین بالکش جه تماشوان نمرگو امی گلک تشت جه بپرسن و فیر ببن زانکا وگر مالیه رزدار عبدالباسط همو که عبدالباسط همو ما اکادمیسین کرد رزدار اکرم اونن گداری کر سر هلبجارتنین امریکا لسر کنسنسیس سکی نو یه جواکی کو گنگشی ده جواکا امریکای ده چه دبندوی واری ده جی فکری خواه گو او کنسنسوسا بری هلوشیا و آنکا ناوا سیاست امریکای ده دشبریه که یه تکوشینه که یه جواکی جالی کنسنسوسا جواکی امی نزان روش بر بکه کی داره بچه و پرسه کی پر بالکش دست نشان کر گو ام نزانن اوه ترامپ بایدن جه ترامپ باش بده مثلا کرده سیاستا در بده جناب وکانه در حق سیاستا هلبجارتنین امریکا تکلی امریکا و کرده هنتشتا بیجه فرمو که عبدالباسط دنک دنگینا آنکه هات سپاس که سراج و جاره کدی روش باش بو تا و مهوانه تا و تماشوانه راستی امریکا یعنی ام وقت دیروک بیشن ایرو دنیای ده گلک امبراطوریات چه بون هر دمک امبراطوریات دنیای ده مشینه دوی قرنه بیستا ده يعني حتى انها ايرو امبراطوريه امريكي جيانا دنياي بيتر او باندورت كيف قال لك فرهي راسي امريكا يعني فهم كرنا امريكا بيغومان وقتها كدريج اخافتني دبي ليس كارن بيجم امريكا بتشار قناغي سي قناغه ضرباز دبو شاري جهانيه كم يك حتى شاري جهانات دوام امريكا كهبوب اواكي ديبو بيشتي شاري جهانات دوا امريكا كدي بيشتي صالانوتي امريكا كدي تي راستا وقت ما مستاكرم قوتي برسكريك هنا ناكوكيا وهنا لي مؤسسك هيا يعني وقت سيستمك لأمريكا هيا برجواندية خواو دنياي باش تزانن بهونين بهغرة يعني أو ناكوكيا قوتن راستا يعني بريا صالي دما وري ديروكا سروكين أمريكا روسفيل تشارج عرب ورئيس فيشتي ويق قانونا كدي هاتي خصير دي دورات دي توراتاني ببي رئيس جارجارا يعني سروكين أمريكا هاتنا كشتن جما جون كينيدي يعني او برسكريكي هم بريد امريكا دا نجنها هذا بيغومان قال لك يقرانا ليه ايرو يعني زحمتين همبري امريكا قال لك يعني ايرو سياسه امريكا بشتي روفانا السوفيتي راسي بشيا سياستك ديتر يعني يك ضد شيء هري جرنج امريكا رنها مطرسيار هنا يك مضمونه الصيني وتجارة الصينية وقوكار به إيرو بشتي به الترناتيف أمريكا را ياد دوا ترورا بحمو أرنجا يعني ترورا مسلماني جهة ترورا نا مسلماني جهة يعني بيجومان أو ناكوكي هندرو بيجومان هنا لكارن هبدو بكن أزباورناكم يعني أو ناكوكين نا براوادا بجن أستا بلند يبرجو سيستم أمريكا هاتي أذكرن نزيكا حشتي صالية سر دو بارتيا يعني ما قالوا دنياي مرو تماشى بكي الحمود دنياي قالك بارتي هنا شمال امريكا دو بارتي الثانيه يعني بهبدود بدلين هبدو ضد دس هبدو حكومداريه او حكومداري بيجو ما ناكوكي وهنا يعني او ناكوكي قلتي البرت غور وجورج بوش الكر
نابراوا د سر چند هزار دنگ هبون دیسا جی دانا کنزرتاتیف يعني بارتيا جمهوري الى ايروجيز باور ناكم يعني او هندري بارتيا كوماريست يعني جو كاربن هنا كنا فوقيا مظن بكن بيغمان رولا شخصها هي تاثير باندورا شخصها بس باور ناكم او سرهشكيا ترامب سركبي جبرغو سيستم ودستور امريكا سر اساسا كي جران وبصالحاتي اذاكر نا ممكن اقول كاربن الشخص كوري حمو سيستم الهبخ يعني محكمه دستوريه هي يا دو قالك سيناتوري وهنا سيستم اباب وكرم قوتينا وك هالبجارتين ولاتين النهايه يعني بينجي ولايه هر ولايتك ده سيناتوري امريكي جدرت كذا وجانا جي هنا كي ولايات هنا سيناتور ندانيا والاسكا يعني قال لك جيني لهب كنا باقي حشتي صلاه ولو مايا بجا او وكغوتي انجمانا مجلس النواب عربي جربجن يعني او انجمانا وانا يا 535 جماراوايا او انا حموجي خدي رولن خدي كامباني مظنن نه ممکنه کاربن يعني زوزو يكي مالدار وك ترامب هاور تشتي نجي خليخه يعني لي بيغومان وك برس مطر سيار هنا لي اسكارم بيجم امريكا سياستا خود دروجلاتا ناويندا يعني نايغ هارتن حمو بهافرا يعني چه كوماريست من چه ديمقراط من يعني لي برجوانديا امريكا بريا هر تشتيا وك ما مستكرم جي قوتي بيغومان دتشنادا لهبن تشنادا جينا لا تشتي تايبت اي هندوري يعني تشتي هندوري هنا اكيد خوازن هر يكي بو دنگا بينن صبح هر يكي ببي هالبجارتني بسركبي بيشتي جو هالبجارتم بسركبي سياسه امريكا يا دربت بي كديتر يعني لاسكارم يعني امريكا دروجلاتا ناوين برغرنگاج بو ما كردا يعني اسكارم هنا كي في برسيج برغو ايران كرد محوجداري با ولاتن هري مظنن جو كاربن وك دولتا كردي وكابونا كردي بسركبي برغو صار شر سارده 1945 حتى سالا نوتي تم كرد اسيري دولتين خوي هندروي بون يعني دسوردان هندريوا ولاطه د چيند بون بغو برياريا يكيجان نتوا هي دبيجي چينا به هر ولاتك دسوردان بخي ولاتي ديدا جبر قانون وزاغون بون لبيشتي سالا نوتي وبيشتي سوفيت هربي اف قانون واف زاغون هاتا غورتن دي كيتانا توادا جبر كي كرد نفسك دريج نفسك نوتر هاتش كردار غو كاربن دوزا كردي به دوزا كناف دولتي تم دوزا كردي نا خويدا بو يعني چرچوا وا ولاتين عرب وترك وفارس وانا دبو تم كردا د خص راضي بونا وا ولاطه وايك با ملتا جو كاربن هنا ما في قال كرد دسخن يبن يعني چرچوا هاري بلن اتونومي كردا د خص يچخي لي پشتي سالا نوتي ابريار هاتا غورتن امريكا برنگا کی دایرکت درباسي ولاطي روجلاتا نافين بو تايبت پشتي شركنداوي يا يكم بو پشتي درباسي ترك كويت بو باواكي فرمي وبيكيتيا نتوا وهبنديا ناف دولتي پشتواني كرن پشتي وي سالا دما صدام حسين كتا كويت دا پشتي شري جورج بوش درباسي عراقي بو ولاطن اوروبا وولاطن فرنسا والمانيا تايبت والصين وروسيا ديجي درباسونا امريكا لي امريكا درباسي روجلاتا نافين بقوه برغو درباسونا امريكا نجبوني خاطري صدام حسين تنبو يانجي درباسونا افغانستان هناك سياسه امريكا يا ابوريد بيشيا صيني بري بقري دو افغانستان وك سدك جرديني وك غرافك جرديني نهل روبرو صين درباس روجلاتا نافي برغو اي روجلاتا نافين دست به بهتر كاري دنيا يعني بيش خبرغو زنگبونا وقال لك نتاو وقال لك ابا كرني سياسته ده حمود روجلاتا نافين ده شر خرط هيا تبلو شر اسيا يجي لكوريا باكور وكوريا باشور واليابان يجي بيجو من هيا او شرا نولو برقال لك ملت دولو خرطاينين او كروجلاتا نافين بيجي اذكر بيجم انه كرد شانسا كي ما باش هيا جو ايرو دوزا كردي بيشتي درباسونا امريكا هات وبيشتي جو وك عربي دبيجن ستاتو يك جيب امن كردار صالا نوتي بيشتي صالي نوتي هذا دانين بيشتي درباسونا امريكا الوي هرمي وندزانجي يعني دماغو امريكا درباس وخص وك هوالبندي وي اساسي بريا شركندا وبريا هاتنا خميني يعني دالابي هري ما ظنج امريكا وك دوست يكجي تركيا بو يكجي ايران بو شاهي ايراني حلي هوالبندي امريكا هري خرطبو وتركيا جي كمالست هري خرطبو يعني دباسكي هري جرينج بو دقال السعوديه عربي وولاطي هناك دير عربه ابون ايجو سي مثلث بون يعني سي هافرا امريكا
يعني باندور الهنگدري روجلاتا نبي لا يروخت أملي ميزنن دوست أمريكا جرينج نا تركيا خورت مايا ونجي إيران جي خورت مايا بربيه كدبينه إنه الترناتيف أكيد جو كاربه شاو هرمي بهبرا ببي أم وكرد بينن إنه درباسونا أمريكا فر جرينج جو أم كاربن دانوستاندني خوي ناب دولتي بأمريكا ربكنو بتايبة أوروبا بيجومان أم دويتشر شوا هندوري با ولاتا دركبن أم وكرد بيجن خدي دوز وكي ملت وكي دولت وغي ولاتا جبر الزانجي أم برنيزيكونا اتفاقات زوزاني 2023 بوبراستي اتفاقك هاتيه دانين قالك ولاتي دانا انه او تشتيد هندري تركيا دا آوا ويا بترولا ويا تشتوي جو كاربن هنا كيف كاربن اجبر جو اتفاق انا سر اساسا كي دبدريج هذا اتفاق لوزاني شم هاتا داني سر حسابي كردا بريار تشتي ويكيتيا دولة عثماني جو كاربن هنا كيش قرا باربا بكن لامريكا بيجومان از نبي ترسم انه والله هي وي جون بايدن هناك وكا ترامب از هناك قاشبين منه جون بايدن دوستكي نزيكش كردارايا راستا هناك مؤسسات وكامبانيا كردا هنا امريكي هنا لي باندورا شخص هاي كرم كاكسر مگو امي نهام رزدار روجوان يشيل جي گداري بكن امي بگرن باندورا ويا سر روجاوای کردستان سر باشور سر سراسر کردستان سپاس كك عبدالباسط ام كك روجوان تحرد بشتاران گداری کر رزدار اکرم önər akademisyen Kurd ve perspektife gidin le mezekir ya rezdar siyasetmedar Abdülbasit hamu ji pencera gidin le mezekir cenab-ı te hilbijartinên Amerika û ya siyaset awanî derve çawa dinirxîne دوی واری ده اوی چه باندور سر سیاستا کردا و دستکفتیان کردا بک دوی واری ده توجی کار به فکر رامان خود بیجی دنک باشه از خوزم گرانی خبردان خو بدم سر مثلا که هاتنا بايدر كارت چه تسهيل لسري بك يعني مثلا برمزنا انا كمر بكنا بهر تشتي هالبجارتني ويدر تسهيلات كل سر امريكا بيا لسر دنيا بيا براي فرد و جبرويات خوزم لسر بين نقطه بسكنم البته كليه بايدر جي ترامب بيتر بكردارا چيبونه دوستانياوي هديه يعني بمسعود بارزاني راجي چيبيه چيه هبدو ديتنه شنجره چيه ودر هاتيه دما داعش دا شر داعش دا علاقه وان پر بهبرا چيبونه ابيا باوايك تشتك بوزيتيفه يعني وقت شخص دليوي كاره بيتر بكردارا به ل دلتن ترناكه يعني دل دخوازه ما كردجي دخوازن مثلا نكجي اوی دما کج مسعود بارزانی را گو که عمر منو تا تیر بکر کردستان آزاد ببینه اوی وسا حساب کرد که اوی کرد دما کندا سر به هر هرن اوی کتیا خورد بکن اوی ارگانیزه کی باش چکن ور نقطه یک وسا که خو کاربن به دنیای بدن قبول کرن دنیا بخوان قبول ناکه هم وسا دولت منطقه جوان هم وسا قبول ناکن دوی کرد به دنیای بدن قبول کرن امریکی جی اگر که بنیرن که روشا دنیای منطقه دست ده دوی نقطه ده کارن پشتیری بکن که دلی وان قواب به مسئله را هده منفعت وان قواب مسئله ده هده یعنی قواب که بایدر تشتک بکه او اول گوروی به که منفعت امریکی و کردا قواب گیشته بن هف اوش بو کردا تشتک بکه نکش بو منفعت کردا تیده هیا وأمريكا حصلنا كل وهم دليل از نقطة كيبر جرينجو ام زانه كل رجلاتنا بمنفعة أمريكا بترول وهي إسرائيل أزمان مسلوي تمام أزمان مسلوي نها دوي دردا چند نقطة هنا يعني پرکی مازن ريتيا جربي پريش جي كي درخه أو يك آلی عسکری دا ناخوزه یعنی منطقه همه روسیه را بهله و هره وقتنه مثلا ایرانی هیه نه او امضا که ایران را آبت نه پیمانه که ایران را چکند مثلا اتم دا
بايدر أبد بين نقطة دا كارج ترامب نرمتر يعني باش بونا تكلية نابرا إيران و أمريكا كارج ضرر بدا كردا يعني من زانن بريكو أو بيمان بإيران ربيه شكرن دنيا جي إيران را گرتيبو شوا بيمان هات شكرن تمام دولة الدنيا كسي خوشان بالويدا دبلوماتي خوشان بالويدا جبوك كاربن علاقة تجاري بإيران را دينا مال جوي بستينن مال بفروشن ويداري هيجي را بشو صاير مثلا إيران بو سبب دبنديك نابرا أمريكيا و أوروبيا داجي آليكيه كو كارب سبب هنك تشتي پیشکشونی نگاتیو پیشکشونی نباش كو كارن ضرر بدن كردا جبرك إيران أنا المنطقة پشتی أمريكا و روسيا بيا فاكتور سيامي تسيرا خو جلك فردانية و تسيرا وان لسر سوريا هي لبنان هي لسر جلك جيه دنيجي هنا حتى تسيرا وان لسر تركيا جيه هي جلك جارات تشتك أو بخود خوزن بكن بتركيا ددن كرني جبرك تركيا اندام الناتو كس بزو دنجي درناها راح تردبك وتركيا بيشي بمشينه مثلا ناتو داجي يعني بايدر جبرك بيتر مهم دبينا تكلية كونسنسوس او كارن نواخو اوروبيا جي تشتر بك البته بين المايكي بك بالدنيا قبل مرب اوي دنيا بفكره جبو اوروبيا بركي تشكي باش جبو امريكا بركي تشكي باش ايجا جبو كردا وشخاص باش نباش مركز السلبي بفكره تشتك هيا يعني أفان سال داويدا مثلا كركوكي رفرندومي أو اتفاقا كل حلب شيء قتيا قومي ومثلا كويتي قبل مربان شهر مثلا دبر هفجانا مرب جيجا قناعتك نتتر صد حلب شيء ده قبل بحزارة إنسان مرن دمش كسي در نكت دوست كس الكويت مرن أمريكا جو أز هرم بولاتي آزاد بكم أبيا قاتلة أواكرية هاتن كتن منطقي كويتي آزاد كرن ليش بركو كرد بخوي بون دماكو اتفاقات سري كردا كسي الكردا نبرسي دولة الدنيا كسي نبرسي جبركو تكس ناخوز جبو مثلا كردا ناوخو أنا كدني خرابك ثم منفعة وانجي تيدا تفنى دبيز نابخو تركيا وإيران ونظام كيف ما خراب تمام دولة الدنيا لجور منفعة خو قاف داوجن إيه أمريكية جيب الجور ميبه لجور يكيتيانا توا دبيجاكو هر ملتها كار حقيقو قدر أخذ دست خو تاين بك ما في وانه شعر نوسي هي نبساندنا توا إمزاجي آبتيه فقط جواب كردا رفراندوم بكر تمام رابون لدج دركته او پازده دولتی که لسری یکیتیا نتوابون رابون بیان درخواستن گوتن که ابیا تشتک نظام چواه والحاصل مثلا کرکوک یجی جواب قومی دیسا هرکس بیدن ما تو کسی تشتک نگو کرد بریوی گویا قهرمان بون يعني ابيان نشان ده که کرد کاره گلک جاره و پیون بکار بین آنین قواك او بخو نبه برابل قواك هناك كرد ناب كردادا لدش پیشوچوني لكردستان دركبن ويشاغي جي در ورا پر حد بكو هناك بريارا بستي منكو او بريار لدش كردابن و تو كسي دنگي هناك كرد بخويد مين دي سواك بري ما ها قواك ده مسألة رفراندوم دا قوتن كو او مسألة استقرار منطقي خرابك argumenta wan ew bû goji ber wî em li dijin lê êk îstikrarê xera kirine esasê xwe de ew in li Lozanê kirine 4 perçe li Cezayirê bi hewra li hev kirine ew erdek Iraqê da Îranê li gor peymana Cezayirê geva Xumeyni hat serî Saddam xwest şpara bistîne ew bû sebebê 8 sal şer di navbera Îran û Iraqê da bi sed hezara însan mirin İrak piştiş hareket iyice göz banka ki bir şeyin. Banka ki bu Kuveyt bu. Çünkü Kuveyt'i. Şerri Kuveyt'i iyice derken. Dura Saddam kıstı. Jberki Saddam erişi evki vankir ijdi. Menfiati vankir. Mi kıstın iyice Şia hatın seri. Şia jide sekir ta'dil iyice Sunni ve Kürde mıntıkayı bikin.
سونی چون بون داعش پرایوان يعني وقت زنجيرك باستقرارية كل منطقة هي أو زنجير أصلي بأساس خدا قريداي مثلا كرداي أجر كفانا يعني أوروبيا أمريكية أبان دولتك أنا دنيا دست خدا دهلن أجر كوان به پرچبونی نکربونا به پروبلم در نخست بونا جبر خدا اف زنجیر پیدا ندبو ایجا شکاندنا زنجیره جی دیسا بگرک آوایا گریدای دربای یعنی اگر که کرد به هر رابن بمثلا حلب چیدا درکت میدانه کردا گوار هر دری دنیا استری بلند کرن بوشه که گوتو بو از یک لشکرکی ناشینم کردستان عراق مجبور ما 5000 حواشان مجبور ما یکی تیا نتوا بریار درخست گلوه منطقه گرد تیاری صدام نفر یعنی بو تشتکی که کردا جارا اول بی یکی تیا خود به دنیای دان قبول کرن aynı تشت دکاربون ده مثلا کرکوک داجی بکرنا اگر که دوی نقطه داجی هم فکر بنا گاوا که بشکش کردا جخول دش رفراندومه ده جخول دش کرکوک دش بیبه و دوی چاقه کس دنگی ناکه اگر شهر لکرکوک هفته کی دوام بکره و کرد را بنا سر پیا باور کن اوی بریاره که در کتا تشتکتنی بنا بلکی آنا ایرو کرد المرحله کی دنی بنا آنا اوی ترکیه ند نظام روجابای کردستانی دا بنا لیلوی داری کردا به دست خود مالا خود خراب کرد آیجا بایدن جی اوی لگور روشا کردا لگور روشا منطقه لگور روشا دنیای اوانا اوی چه منفعت بدن امریکای اوی لگور وی حرکت که گلک سپاس باشه گلک سپاس که روشوان مالاتا و از وگرم دیس عالی که اکرم هر دو بشتارندن جی جناب تا گداری کر نها از دیسا دخوازم وگرم سر سیاست امریکا و سروکین امریکا ام بین جناب تا زانم به وقتا تدی جورج بوش هات بحثا ام ببین نظام نو کر و به نظام کی نو ام ببین ام سیاست خوی در بمشینن بیل کلینتون وقتا هات گو اشته پولیتیکا هندر پولیتیکا در بی هر سروک لگوری خواه ام ببین تشتاد گوتن جورج دبلیو بوش او وقتا هات ام ببین سلوغان اکویه بو ایور بیراوه دگو یا هونه بمربن یا هونه به تروریست آربن پشتیوی اوباما هات ام ببین اوباما گو دنیا کی دجبر یا دجی هف امی به شریکاتی نو در باسی سیاست افراد نشینن مدی هزا ترامپ هزا نرم در باسی هزا ام ببین زوره یا شدتی بو لگوری جناب و ام ببین کدی کو بیسکبری و بحثا ام ببین سیاست هندرین و پروبلم هندرین و امریکا دناب خود دناب تکوشینه کی دی کمارخواز و دموکرات دناب دجبریه دی لگوری و جون بایدن اوی سیاست کی یا دربه چاوا بمشینه ام ببین بو نظام کی نو یا جی ام ببین امزانه کو راخی بین وی سرکه بیسکبری بشتارک دست نشان کرد مثلا چینی جبوی ریل بروان بگرجی اوی سیاست کی چاوا بمشین جون بایدن دربه بله گله سپاس بو هر دو بشتاران جی که شروعه گله کی بالکیش کرن بیا من yani ارتشتيك بالنوع بريانها بحث كرن يعني كما قلت وقت بيك كونسنسوس عن برشبوي كل هاف نايكن او بروسيس دكاري بيجي ساري دوام بك اف بروسيس هون دزان اللي قال لك ولا طاك قاعد عبد الباسط يجي بحث كرن يعني اللي قال لك امبراطوريه هيك دمي درباس بويده مثلا امبراطوريه عثماني 6 سال خي داويجه هون جزان جد قلتن مروفين نخوش 6 سال مروفين نخوش درباس كرن يعني او وقتی که از بیم که امریکی کنسنسوس هم پرچه و نه معنی که هماوی سبی جهف بکن و تشکیوانا می نکاسی هست دک مشترک مشینه
يعني قصدام جي اف بروبلمي هن جبو قهداري ماجي مقوك هناك بيفهم كرين سببي وتشين الهندري امريكا افشتان دبن ليه بيان من امريكا هيج دولتك خرط هيج دولتك يك دولتي هري خرط جهانيه و دي سالي باندورا هذا بشتي بايدن جوهين هذا ازورد فكره بيان من وقت من نهار بيان هاج يقولن اشارتك او تشتيك درياه البجارتنا تين قوتن ده البجارتنا تين قوتن او بيتر تشتي بوبوليست جبو راي خلقي بشورا خلقي بلي بالي ياخذ او ما حساب سربيني كارلوكه اللي بقاني تشتي ازد بينن بقاني تشتي ازد بينن يعني كم نقطه اساسيه كازد بحث كرن يعني يجي مثلا دبي ازي ناتو خرج بك ضد دبي ازي اتفاق بايران رجنه دي امزا بك سي دبي ازي اتفاق ترامب روسيا لو خرج رجنه دي امزا بك تشكي نوكلير او هناك جمرشي كرد يعني و بينج مثلا دبي ازي سياسه خوي ازي تشار سراب ماشين ازي بينجا تشاري بري هندردم يعني بروبلمي هندر ازي تشار سر بك او جمرقش رسمك تشيدك كأوي سياسة أمريكا بربكي عريض هذا نقطة مهم أمريكا هاشية أمريكا برنامج هري مزن تشينة يعني هالشغلات عسكري روسيا جير حسابها دك يعني جبرك روسيا عسكري أمريكا جير حسابها عسكري صار تهلكة بدين جبرك بالانسك عسكري أورطان ده هي أنا كل سكاكي نبوي ل چین وقت آبوری جد ترسه چین وقت آبوری که دکه هر داره و امریکا خواره پیشه بگیره سیاست امریکا چه ترامپ چه بایدن پرده مهمه کیده دزانن جبو که کاره بن چینیه بسکرینن جبو کاره چینیه بسکرین تبی روسیا جه دور خند yani قناعتك به هر دو آلی امریکا جد هایی که روس به چینیه رده نه امریکی و نه اروپی پیشه و نکا بگیرن لیکن روس نه چینی رده دکارن چینی سرین بکن سیاستك امریکا بین ها آنا وره هده يعني جالی که دوی بروسیا پشک بکه عین و خزیده و پرنرم بکه يعني سیاستك که کار به بالانس چکنه جبو ویده يعني چل اب نقطه استشتكي برسم جناب تاگو ام ببین پرایه بالا خو بدن خودکرنا ناتوی و سیاستا هندرین گرانتر بکن لی ام بنرن ام ببین روشلاتا ناوین دولت عرب اسرائیل را پیمانه چکن اسرائیل لابدکن و او اسلاما ام به تندروا یه شدت د پاریزه هاتی آسکی بلند کو ام ببین زیان و اولکاریا دولت اروپایی جی دناف خطریه ده دیله گلو دوی نقطه ده قانون ده سیاست در و امریکا ور تماشاوان ببینه آنجی گرانیا خطیخ سیاست هندرین گلک بویر چه دبنم بین اوروپی آنکا همبری اسلام سیاسی هلوسکی هم ببین پر دجوار دستینن مناقشه درای گشتی یا اوروپیان دهنه دبی جیانا می روزانه تک دبن دبی اوی ده امریکا کانه تماشاوان ببینن از او راست يعني از اجي وقت فكرم که وقتی که از بیجم جبوش از ام نقطه مجمارتن والبيها يعني اوج مرة رسمكي تشيدكي رسمكي دد بيشامنا كذكاره وبري امريكا بكل حره ليه امريكا بيساوي يعني حتى بايدن نهضه ترامب جيبه وما تشخص وقت ترامب جي باندورا مصر الدنيا هبو تاثير ذكرن مداخله ذكرن يعني اوي هرديسا الروجاتان اللي يكونوا مداخله وان هبه لاسيا هبه لاوروبا هبه بروسيا بكافكاسيا يعني وي هر مداخله وان هبه نا او يعني دبجه برنامج اللي و دبیانی گرانیا خوش پنجاه چهار بدن هندور امیر ناتو خورد بکن امیر زان به اروپیا یعنی جبور چی میگوتن لی استسکی خواست بیشتر تشتکی جبور مکرده تشتا مهم جبور مکرده چیه از برای جبور دفکرین بلکه جده سال جبور دفکرین جبور مکرده امریکا جی اروپا جی روسیا جی دبي ام اي دي نبتعذيك سردانه شري صار لي بنيرن يك او فهما شري صار
كبلوك هون ام بيجن احنا قلي علي هناك او فهمت شو دبي ام ويش كي قبول بكن ايرو روسيا جي امريكا كابيتاليست ايرو شريوان بيتر يعني نوك سدمي بري ام بيجن بروجي وان هبون داني بون هر كل علي في حدود داني بون كسي مداخله علي هبنت كرنا انا لجينا تدبين البيجي هبن لجينا تدبين بهرانه تدبين الجينا لدجي هف صار لجينا يعني جبوه ده اللي تشتكي أذان دبي كرت باش أنفعم بكن أمثال خدر نخن نا أمريكا نا أوروبي ونا روس دجمناتيا كوانا خصوصي بكردار التنية دبي أمريكا سريع خدر خن در نخن ما في عتيوان هنا جارجرا ما في عتيوان بكردارنا بمر خشن بمر دوست جارجرا نك خصوصي الجمان اللي جانا الشرط ظروف هذا اموان هكا جباكي تستكن حتى بيتشاغيجي خصوصي دجماتنا ناكن يعني خصوصي دجماتنا كردات يعني ام بيجن دجماتنا ترك وعرب وفارس المردكن خصوصي بامريكا وروسيا واوروبيا تني هندربه ما في عتيون هنا ما في عتيون مره لقال من المره بيجي دجماتنا خصوصينا كان حاجه انجوان نعرقله جبوي او قال لك مهم ام كردار بفكره جبوي اسد فكره حتى كردابي دمي ترامجي ودمي بري ترامجي ونهاجي دمي بشتي انا ترامجي دبي كرد فهم بكن حتى انقاربن تيكلي خو بامريكا باوروبيا وبروسال خرط بكن دكارو مكو قال جارا ما في عطيوان لا ايمان الهب بيجي تبي يجي دجماتيون املكن ام لقال وان بن ام حتاج ما بي ام تكلي خبان خوش بكن حتاج ما بي اگر ناس الحسابي ما بي ام جماعتي وان جنب العرقله يعني دولتي منتخبه بكارنين لهندر منفعتي امريكا روسيا اوروبيا جو اورتيراكي اگر ناس الحسابي ما بي جبو دي ام لي مقاتبن واسستي نتكار بيجن مساله ايك دهندره الدوله هذه بيجمان أوجي بتشجيع تاعون أمدي سكار بن حق وحقوق بستينن يعني الرجاوي كردستان يجي الباشور يجي حتى الباكور كردستان يجي أم دهندري ترشوا بعد دولتنا يجي تشكي بدس بخن أمدي ساب تشجيع تاعون بدس بخن دبي أمش بيرناكن وبرساس الخبونة برساس الخبونة كردستان وتشاور لبنيرن بيجمان هر كردك هر بارتي سياسي كردي دبي أرمانجا خو سرخوبون كردستان نده عالی. لی حتی عمدی سرخوبون لی ناب عمدی بیشی یا سرخوبون یا عمتش کیش ناکن. جبرگ از ده حسبیم سرخوبون کردستان نب کردار کلیدایی. سرخوبون کردستان بالدولت قوات منظم کلیدایی. امریکا، اروپا و روسیه. کنجکتور مر حاضر بده. کنجکتور مر چه برجواندی وان ده هبون سرخوبون عمل کرده. به پروبلم انا بگیم سری به پروبلم بلکه به قضایی نبودی به بلای نزدیکی دبی امویا سری خودم لی اونای معنی که همه امیتش تکیجنک ببنده هم سکن حتی دبی ام مثال از بیجن پاشوری کردستان جی روجاوای کردستان جی یعنی حتی نهاجی دکان دزگه خوی دولتی خورد بکن دزگه خوی اداری خورد بکن دکان پارلمانتو یکیتیا خود نار هفت تبی کنسنس که چیکنه یعنی خوش دولت‌نیر حاضر بکن. روزا که هنگام حسابی آنها حساب امریکا، روسیه، اروپا که حوجنا که ام حاضر نجیره. یعنی اونای معنی که نه بندام سجبو بیده. او تشتی تثبیت تو دکت جیده. لیام ببین اکتوال چند رو بره در پارلمان توی عراقی ده بچه هدیتنام بچه چه بو او بچه کردا ام ببین ندان. وقت زختکی لسر کردا داتینن نها کرد سیاستکی ورد ماشینن یعنی عجیب گل او تثبیتاتم یعنی دبی معرف قاب بقاب تکلیه خود به دولت اروپیا خود بکه مرید بوی تکلیه امریکانه بگلک محفاب دست بقینه و وقت در باسی دست مریا ببین مری قابا باویجه لی هند تشتهنه ام ببین دری ایرادا کردانه مثلا آنکا ام ببین کردا به برچگونه تعلیم دکم برینا بچه کردا تریکیش کردار نایلن کو ام ببین کرد خطب بگرین اف سیاست دولت داگر کرا یعنی ام ببین
bizaneyî dikin. Kazimî bi Kurdar li hev kir lê yani em bibên piştî wî rabû em bibên biça Kurda birî û naxwaze Kurd em bibên ew biça biç cem Kurda. Ev çi em bibên? Dewletên dagirker zanin Dêdeva de em bibên hevala tiştekî pir baş got yani divê siyasetekî Kurda yêgirtî hebe. Gelo divê gava cenabê te got divê merî gav bi gav biçe. Dewlet xwestin dilê her Kurdekî de ye. Lê mehfê ku merî bi dest xîne merî bi pêş te bibe divê merî stratejiyek neheye. Em dibînin ku dewleta dagirker û hin hêzê din li dijî ku ev statûya heyî destê Kurda de li dijî wî disekinin. Vê yekê tu çawa şîrove dike? Ez bixwe ez dîsa jî yani gavadekî min got yani her çi xwaz berjewendiyê dewletê mezin hene û gelek cara Kurd dibin qurbanî nakokiyê wan gelek cara. Ez ê misalek pir aktuel te behs kir ez ê misalek pê girêdayî bidim. Ez niha dihesibîm teqandina boriya petrola a Herêma Kurdistanê êrîşa ser pêşmergek borî diparastin û niha ki hikûmeta merkezî Iraqê dibe em ê ya hûnê petrolê teslîme bikin ya jî em ê bi çawa qut bikin. Ez dihesibînim hemû İngilîz li pêne. Te fehm kir ez ji bo çi? Heman tişt em giş şahidin. Di serdemê Kerkûkê jî heman tişt kirin. Mesela Kerkûkê hûn zanin. Ew jî İngilîz pêbû. Çawa jî belkî cenabê te zanin gelek nivîsî gelek di gelek televîzyonan min behs kir. Ji bo çi ez ziyad bêjim? Petrolê çêkirin dûre İngilîza ketin devrê. Ji bo çi ez ziyad bêjim? Anha jî tiştekî bêjim tiştekî pir girîng bêjim. Boriya petrola Herêma Kurdistanê ki teqandina wê piştî bi du roja ki Rosneft elan kir çi dibêjin hesabê xwe salane te dî her şîrket hesabê xwe salê çê dikine. Piştî hesabê xwe salê çê kirin li cem heyî dokument bi Rûsiyê gotin me li Herêma Kurdistanê me 2 milyar dolar me razand bû ji bo nefte dî ji ber hûn dizanin serî şêstê boriya Herêma Kurdistanê ki diçe Tirkî milkê Rosneftê kiriye ew heq serî şêst ê boriyê gotin me di salekê de 480 milyon dolar me kar kir ji petrola Herêma Kurdistanê. Ev bêguman Kurda jî sêşqat çarqat kar kiriye û ez hel tişkî baş e. Ez wexde hesibînim yani Rosneft xwe birî wan nebira wê British Petroleum bireliye ez hez ji bo çi ji Kurdar baş bû. Yani mena eger wan 480 milyon kar kiribe menaya Kurda sê-4 qat kar kirine peki petrola Kurdayê. Ji bo çi dirêya be? Piştî elan kirin got me 480 milyon dolar di salekê me kar kir yani got me çarayek perê xwe derxist vedî. Tidî got hesabê xwe piştî du roja petrola boriya petrolê teqandin. Êrişî pêşmergeyeke ki borî diparastin kirin. Ji bo çi ez bêjim? Ez dihesibînim British Petroleum an İngilîz ne pir mühim. British Petroleum a wan e. Signalê dan Kurda jî dan Rûsa jî. Em qebûl nakin. Ev neft hûn werê hema giş her û em para me tê tune nebe. Ez werde dixwînim. û piştî bêjî xwe tu zanînva hikûmeta merkezî dibêje ji bo çi British Petroleum pir niha gelek jê însan meselê aborî Herêma Kurdistanê baş nizanin. Niha li Herêma Kurdistanê û ez dihesibînim ev ne sûcê Herêma Kurdistanê di şertê normalde heta ji sedî şêst ji Rûsa karê bikin û sedî çel ji Ewropa û Amerîka karê bikin ew Kurd halê normal de wê Ewropaya hilbijêrin wê Amerîkaya hilbijêrin tevî kêm jî ha lê Ewropî û Amerîkî jî wî derketin 2016 de şîrketê wan ExxonMobil, TTL, Total, British Petroleum güçlü destê wan de bû petrola Kerkûkê ew derketin
درکت کرد فقیر چی بکن کرد فقیر چودان قطریا چودان ترکا حتی چی بو جبو بده پشتی روسنفت هات روسنفت جو خصکنی و گرا شرکت تجاری و گرانه شرکت او درکت نگو ترک او کتنه ترکتنه وش از حسب بینم گوی چاقه کردار گلک باش بوجبو چه تو زانه مثلا کرکوکی و دورا کردستان یکش گشته بون آبوی سر کردستان یقت کردن ترکا دگو امی حدود بگیرن روسات چی کرد هات میلیارد اضافه تره و میلیارد اجدان کرده جبو آبوریا خواه کاری راست یعنی کرد فقیر درام شخص خراب دبود باش کرده چی بکن کرده جو کارم که بوان کنترکت چیکره یعنی آنها چی بیشن هم قبول نکردن هنگشی بدن روسا آنها لهرم کردستانی فعلی پترول هرم کردستانی دستی روسا دیه روسنفت لوکویل گازپروم هر سه شرکتی ما بدرینه اویا انگلیس قبول نکردن تدقیق نمیشه بریتیش پترول قبول نکرد تجارت جبو چی بحث کرد ام گلک جارا کرد دبن قربانی ناکوکی دولتی مزنجی گلک جارا پر معلا سفره دویاد تسکی نسوجی کردای هرما امتیدنه هرما کدولمنده هرما کجی ناکوکی هنه هرما قوتی مزن لینه جبو بده از حزم تشتیه داویه جیبون انگلیزی پینه yani جبو چه از بیجم دبی ام کاربن کرد ام نه حول تشتیه لوکال بنیرم تشتیه که ده چرچوه عراق تاني اللي بيرن يا چرچوه روزاتان عادين تاني اللي بيرن امكانم بفهم بكن كيفي إشي ديكه جبو كيفي إشي ديكن چما في أفكار ده ام بقولوا كلام سياسة كمشين يعني وقت از بيجن تبي ام بأوروبيا ربن يعني روسا ربن أمريكا ربن وقت موجود ما في عطيوان هنا جبو چم بقول هاو تشتكي از بيجن ام بوان ربن شمناتها كواني خصوصي مرتون أجبوي از بيجن قالك ام حتى نبي ام بوان ربن جبو بده لسر مثلا جبو چم هيك دريج كده مثلا بحث دبي ام فهم بكن قال لك جرا ناكوكي امريكا وروسيا ناكوكي اوروبا وامريكا ناكوكي اوروبا وروسيا يعني ام ويجي كار فهم بكن ام بخاطر بوان خوش بن ام ناكوكي وانش فهم بكن كام لبن قرباني ناكوكي ايوان قال جرا ام نك هر جلد جيمانه ليه ناكوكي وان ام امری مناب نگاه داشتن که لجارا نهایت مثلا که جناب تدبی او ناکوکین دولت مزنی انگلیزا یه روسا یه امریکا یه دولت اندن او هزانا ام ببین هزین کرداجی بکار دیدن چما هزی نه از ور نفکر یعنی وقت دیجه اوک ام بین هزی کردان çok az کردن او جه پرسیه اوک ام بیجن هزی کردانه از نباورم هزی کردن اجتماع پرور کاره حاشا هر نو کرپیجن کاربک و بین دروشک نوها کردان عراقته دای بوریه تقینه لان على اساس هنه اذا تقین و برپسیاری زین سرخه کردیتیان ده مناقشه yani او جه پرسیه لی للبرچیه پر نمهمه دکاره نب کردا بکن هیکی نه بکن yani الیش جبوچ بحثا بیاد ام دبنا حول تشتيك تنسر هنا أنا حول تشرشوا لوكال ده ام بيروجاواي كوسان حول تشرشوا سوري تاني اللي بنيرن يعني بعث سوري رجيم سوري زعمت روس اللي درين دبي انفعام بكن روس دي شيء اللي تشاوالي نيرن امريكي تشاوالي نيرن يعني كرد دبي ام هنا كي فرح بفكر الايدي دبي ام كاربن فعم بكن سياسات دنيا بكل هر هاجر ام فعم لكن سياسات دنيا بكل هر ام خو برتجي بكن ام هذا كان ريشاش اگر ام کارم خوشک تشتیک الدنیا دبن ام فهم بکن ام راس بخوین راس ببین ممکن ام کارم بخساره هندک و بدسکفتیه مزن ام دست بخن yani şans nere heye şans kurdar heye biyam yek problema kurdai ana esasi mesela yekitiye az ve galak ana yani kak rojuvan ji bahs kir kak abdulbas ji bahs kir az ve mesela hene ki rasti hene ki ne var fikir jboş yekitiye mana em bejin lutulata çene bu يكتيان التويل التولاتا تشنبوي اسكارن بالسدا مثال ابد بالسدا لازني كرم يك مثالي ببينم كبرات لك يكتيان التويل شي بو يكتيان ملي شي هم ولاتا هزين اجتماع پرور هنه تاكوشينا ازادي edin وهنا جهنه يا نو كرتي دكن يا سر نافي في ملتي رخصنا شي دكن دستيان دست دجمن دايل ديجيتال خبته نهايه كردستان يجي عيني وري اسكارن دولتي مزن دينم امريكا روسيا Çin devleti
کس یکیتیان نتیجه ماشه نبوی دو عالی بونه شرک کردن آری اکتر کردی عالیت نیجی تصفیه بوی یا جی مجبور مای اتحاد کردی لجمع جی افیشال دبیم او فهمت دی ایدئالیست که یکیتیان نتوی و کرد بیک بنور تشتی ورد تو علاقه چه نبویه یعنی او فهمک نفهمک رئالیسته نفهمك منطقي هيك كلام نقطه اعتراضك منه يعني ين ام ببين آنکا لباشور کردستان جی لروجاوای کردستان جی ام کانه به کرداسی بیجن کردن کردستانی یه جولات خور ستاتوی دخوازده به ام ملتکن و حقیمه ملتی ام ولات خبره و ببین مسئولیت آوان پر و پر زیده یه و دویش شرطی ده دوی یعنی او تشتین که یک ریزیا کرده ده ببه برابه نبجی یه شر بکه او ایدن تیک ببه او اشاره تا تهلیکه که خرابه یعنی از دبیم او ستاتویا هایی لکردستان جیم ببین خرابه که از یهان که فکرم آلی بیسکدنش که عبدالباسس جی بپرسیم بویم لروجاوای کردستان تبی که هم ببین هن ایرش و هن ناکوکی نابینا انکسی و انکی ده بو لی هر دو آلی جی بطایبتی جی انکسی زوره ددا که هم ببین مثلا یک ریزی آوا به از بیم او اشاره تا وقتا مری به شر پروبلم و دستلاتداری خواهوا بکن او کرد وندا بکن تو چه فکر دوی واریده که یعنی تو دانی نه چاوای نه پروبلم انا از مثال کردم ام به شرط کی ورد دجین سردن کورد دجین لجهانه که فاکتور هندر نه فاکتور اساسی فاکتور در وی اساسی از ورد فکر ام در قناع یعنی اف قناع کنه و في قناعة تشيرني قرآني فاكتور درفنها فاكتور أساسية أو ناوي معنى كلمة جرك تشكي مرنك يا مرة تمام علاقة نار جبوش جراني يعني أز تشتكي بيجن هجر نية أمريكية يكيتيا كردي روج آوابا نهاج زود شيء هو تيجي بيجن از ورنا فکرم از حسبیم نیت امریکا چی بود نیت امریکا یک جای اساسی که عبدالباسط بکی بهتر بحث بک پاشه انا کساد ناب معارضه سوریه قوتها هری خورده ناب مخالفت سوریه امریکی و روس حسابه کیوانی که معارضات سوری کل ترکیه رونشتیه و معارضه پرچه بکن امریکی جورد فکرن روسی جورد فکرن دکاره نک آن یک دکاره یک بپرس بیکار لکوبوتیه پر نمیهمه تشتی که از جه فهم دکمه او تشتی از دخوینیم تشتی از کاریوان بکن در دیوان وان دگوتن انا کسی بهوا کی که انا کسی جو معارضه سوری بخاتینه معارضه سوری ترکی تیگ دیش خود شکوی نامینه و راستی جوره اساس گرانی انا کسی تیده حسابه کیوانی وره هبو از نابجم بسرخصم تمامی حياة درجة كيف بسرخصم از نهار وشاك أنا كسيو معارضة سوري براستي كاك على الباص شدر بلكي بحثك از نظام شقاسي تيكليون خوشن نخوشن شقاس لهذن شقاس بشتيك هاتن تيادير جيفين كرن أو معارضة سوري شقاسي تيكليون هين بول بري يا هين سيستر بوين از نظام كاك على الباص شدر بلكي بحثك لأمريكا لأزخان أمريكا حسابك يوم وريها إيروساج وريها بلكي حتى الهفكدي بو از دبيزن آنها حياة درجة که یعنی هگر بخواستانا دکارن کردی سوری بکنیه تفهم دزانن ناکوکیه یکیتیان اجتماعی و پارتی دموکراتی کردستان تقریبا بقاند انکسه و پیری بو خصا خورد بو جه امریکا لازم بو و ده چند روزه ده هفته کل کرنیه نه بس ده افایش چهارپیج میه کردی سوری دمکیشی نتیجه ناده لذیذ بود چند بحثا بیاد کن فاکتور در فاکتور اساسیه هرما کردستان تبحث کرد يعني از نابي بيغمان حت از نهاج حسب آن هاجي از بيجن الهرما كردستان بارت دموکراتی کردستان دبي بتو اوای شر پککنه بتو اوای جبرگ او بوریا روسای برا روس حل بکن برا روس به انگلیس حل بکن به ایران حل بکن به کل حل بکن او دوزانن کین
تفهم كده زبيبتي نعم بروبلم نه بروبلم بارتي ديمقراطي كردستان بروبلم حكومة كردستان وانه الحكومة كردستان برپرسیار دوی واریده نه اوی یک اکرم از آنکا ام کک عبدالباسط گوداری بکن از وگر مالیت کک عبدالباسط جناب تا اکادمیسین کرد دوچن دکتر اکرم یونن گوداری کرد تی چی ببیجه دوی واریده کک عبدالباسط هم تا گوداری بکن بله كك أكرم تشتي باش يعني وكك يشلجي باش أخذ راسي ديتني وما هناكي غاري دربي دا يكن بيجومان هر يك دوارة كده باش تميزينه بيجومان يعني كك أكرم قالك خال قوتن بيج سياسة الدنيا إذا دبيم فهم بكونوا بريجي ورويا برجواندي شاوانا سياسة ورا يعني كش بوجه عليه كسي خزبت نكريا لي أو ملته بشاوا كاربي برجواندی خوب پارێزی و پەرژەوەندی خۆ دگەلوا کەسێن خودیە بریارە دەولی پارەلێر پارە بکەین یعنی ئەمریکا و وەک مامۆستا کڕم گوتی ئەمریکا و رووسیا ئەوروپا ئەو کورد وێ ئەم فێم بکن ئەبن خودیە بریارە ئیرۆ ڕۆژهەڵاتە ناوین لە هەف دکن و تەرسی هەفژی تێن و ئەم کورد بوونە قوربانیان بەرژەوەندیان با وڵات ڕاستیان ئیرۆ di meydana Kursana Iraqê şerê Kerkûkê rasta Kurd bûne parça rola Kurda neyek bû lê weka gotî ka Akrem tiştekî herî girin got rastî jî belkî gelek cara ragandin ser nesekniye İngilîz ê herî sereke bûn Kerkûk cavê xwecê girt û bandora İngilîzê Emerîkiye û şerîketê Emerîkî hebû yani rojhilata navîn Emerîkî ne gelekî şehrezayê siyaseta rojhilata navîn çawa ji hev vexin bêhtir İngilîz maestrona ew endeziyarê rojhilata navînin yani parçebûna rojhilata navîn bigire heta roja îro jî ê gul piş perdê İngilîzin yani me gelek dîtin jî cana kirine yani ew dîtinê İngilîza ne gelekî zelalin berheqê Kurda da Fransî, Alman, Emerîkî, Rûs zelal tirin ja mesela Bıca yani em bêjî nebêjî ber çima Kerkûk mesela şerşerê neftê bû heker Kerkûk bi destê Kurda ba Kurdiyek ba bêguman wê hêrî kartê Kurda ser masa navdewletî û ba kesên xwediyê biryara berjewendiya em dizanin siyaseta va welata jî kampanyên petrol û neftê û aboriyê ne yani heker yek bana bêguman wê ev qalanê Kurda di referandumê û pişî referandumê neyek ba lê bandorê welatên herêmî herî giring bû İngilîz ber çi di boriyê nefta Kerkûkê hene yek jê cîhanê re derbasî Tirkiye be yek jî di Basrayê re derbas dibe İngilîzî qebûl nekirin ew petrola got di aliyê cîhanê di aliyê Iraqê di Tirkiye re derbas qebûl nekir ber wekî zebû Kerkûk bûke vê dest kirtê Kurda de tiştekî kampanyê İngilîzî têde namîne Rûsa piştevan kir Emerîkiya çavê xwecê girt ber gotêkên Emerîka û Tirkiye hinekî aborî baş pêş bûn lê di heman demê de Rûsya jî xwenêzîkê Tirkiye kir di danûstandinê xwe yê leşkerî de û nakokiyên Emerîka û Ewropa jî di NATO de gelekî giring bû Rûsa jê fêde kir û Tirk jî baş nakokiyên welatê Emerîka, Rûsya û Ewropa baş dişopêne ev jî babetek diyarî rasta Emerîka xwestibe Kurda bixeyek em ê bûbayek evana rastiyeke ber danûstandinê me wî çaxî dema Brêt Mogor nûnerê ew bama bû diya yekîtiya de hevbendiya dewletî de şerê Daişê Brêt Magor gelekî bi awakî biçûk il meselê dimêzanin de xwestibana hêd şerê 2014 de Kurd bibayek karî bû Kurda bixeyek lê wek gotî Kurd bi alava bikar anîn û xwestin Kurda enekî her yekê bi awakî bikişên Rûsa jî xwastin ha Kurda bi alê Şamê de bistênin Emerîka jî xwest Kurda bi aliyê opozisyonê û bi aliyê Cinêvê de derbas bikin heta na jî nakokiyê bên ser asta krîza Sûrî neyekin lê di vê welata de kî fêde dike ê maîstreyê herî dîrek zirarê û fêde dibîne û bêhtir karî bandorê bike Tirkiye û Îran yani îro zanin Tirkiye û Îran kağa da dewleta Kurdî yani doza Kurdî pêş ve bêguman ewana jî wek stratîjiya netewî ew jî baş bir çav distênin wê gelekî bandorê li hundirê welatê wa û doza gelê Kurd Kurdistana Bakur û Kurdistana Îranê bike lê îro ev rodanê got çê dibe li Bexdadê bi hevdû vegirêdayê wek zincîrek yani wa kiryarên hecrana boriyê bûn êrîşa pêşmerge bûn ittifaqa rêkeftina Şengalê bûn
بر شنگال جی گلکی گرنگ د استراتیجیا جغرافی د بو کردا و جبوی هرم تبایی بروی که خواستن بریاوی ناکوکیان حشد شعبی ایریشی کردستان پارتی دموکراتی کردستان عراق بکن و نهاجی پارلمان راسی کرد پیشیا یک ریزیه که هری گرنگن گو کرد کاربن چاوا یک بن و نانیوانا جدس وابستاندن دو بریا دو روزا براسی پلانه که کمپلو که گلکی گران سر کردا دبی گو کردستان عراق دور پیش بکن یک شرکی دروا و ایرو بمبارانی سینور کردستان عراق چید بی شرکی لشکری روبرو ملت پنابر دبی و عادت واجی و ابوریه جی دگل نخوشیا کرونا گو کرده ما کردستان گلک رو زحمتی ادکشینن ایرو پیشیا یک ریزیه که کردی لهمبری وی پلانا گو دو شیعه و سنابونه یک اب همون نجبر خواهاتیه او کسین هندره پارلمان عراق دا دنگدان دان نجبر خواهاتیه ابو باورا پلانا مصدر هاتیه اره کاظمی اتفاقا رکفتن خاص بکه لب آواکی قانونی زاگونی کار به کردا دور پیش بکه و هموجی شرع ابوریا لی ایرو ام کرد بگومان و باندور الباکوره کردستان روش آواجی بکه و ایرو شانده کمه انا کسی جی جبهت آزادی و آنیا آزادی و آشتی جی لگل ترکیه و اپوزیسیون جی روشنات که لگل امریکا جی کری بگومان اف کریارن رودان هندره بغداد و گلکی باندور سراسری کردستان تبایی بکه لی وکا کرم گوتی بگومان دوی قوناغا ایرو وگوهستنا د سلطاری امریکا جون باي ترامپ حتى جون بايدن قالك ولاتن تايبت هرمي الهمبري كردا بلانا دستلو بسطر دكن دو غاربن ناكوكيا مظن بكن وبريارا جو هالبجارتني كردستان عراقي هالبجارتني برلمان عراقي كو كرد دسنا خموند زانجي دما بهوري دا غرا داويدا تبلو شر كردا وشر استفتاء ورفراندوم كركوكي پارتی دموکراتی کردستان یکم پارتی بود سرانسری عراقی اجمار آنی ایرو او پلان هایا دخوازن او واره پلان دندره پارلمانی جی دست کرده بستینه لیویجا پرسا هری گرنگ گلو سلیمانیه او کسنگو ایرو دا اجنده ایرانه دا بون والهمبری رفراندومه و ام حمو کاربن برجوانیه کرده بپارزن الهمبری در دوری و براسی اف پرسا هانه چعفدیرن گو ایرو وقت جنابی سروک مسعود برزانی داخویانی یک دیار کرد اونو گرک هر سه سروکاتین کردستانه ببین یک گو کاربن و کرد برجواندی خوی کردی بپارز بروانا کوکین و ولاتا و امجی بها وقت جنزیره که بها گرید اینا کردستان روش آوا کردستان عراق یک دو سید بها رسوات به برگو ایرو پارچابون و گهرتنا عراق و سوریه میدان و دولیه ایرو چاوا و چارس نفیس عراق و سوریه بدانی هنگی جی و چارس نفیسا ولاتی رجلاتا نوی بدانی بگومان اکثر هری مظن د دنیای دو رجلات نوین اسرائیل سیاست خود باندور الکومارا جید که الديمقراطه جید که و هر دو جنارینا و اسرائیلیا کتن جدابون تیدتنه لی ولاتن عربه هنا گوهرتن کتنیه میجیه و دا پشتی بر روس اسرائیل و دانوستاندن دکن ولا زي دکن دکاربن ایرو چارز نویسا خواب بهتر دانوستان خواب به اسرائیل چار سر بکم ایرو مطرسیه عربه ولات عربه پارچبونا ولات عربه دو خصنا ولات عربه میدان ایرو دو ولاتن هری گرنگن ترکیه و ایران يعني او جي واش فهم كرن بربيك هكا نشر داعش با نشر ضرب صوره امريكا با او ترسال با عربه شنو زوزو خنتا بتن تسير اسرائيل ايرو سياستك نوتي غابات عرب جيب حاجتي كردانا لان عربي هندري العراقي برغو باندورا عربي عراقي هيجي بين باندوران ميليشيات وعسكريه ايران ده تايبت وهناك ولاطي ديجي بيغومان بش برده ده قالك بلاني بهنا ايرو اف قناغا كردا براسي برسا هري جرن كرد يك بيغومان لوكا ما مساكرم قوتي ولاطي اوروبا امريكا روسيا بخستانا لي زانن جناكو كي اوروبا وامريكا دناتو ده قالك جرنجن دوار ايران ده جرنجن روسيا جي دخوازه ايرو دانوستاني لشكري و اس 400 بروساره بك قالوا هاتنا بايد دوي دما بهردو هيوادا بيغومان قالك فلان دي دا يمكن لهكر هاتو بايدن هات سر الحكم بيغومان وسياسه امريكي هناك ازباورم ودا در حق كرداد باشتر به وقت لي بري ارتشي دوي مالا كردي سرهبه وبرجوانديه كردي يكبن حتى جو خلق عربن بيجن كرد ام ابن لهكر كرد پارچه بيغومان نه بايدن ونك غير بايدن نكاري كردا كار به چار سر بك لكارن وابخنيك ل در جاراجي سياسته دا دوي مرو يك به حتى سر ماصي بيج خلقي ابا برجوانديه من ابا برجوانديه امكار بهبره بلدن انا خازم هنا كي شيروبا دريج بكم كسيرات
جبر هنا كي بابات ماد نقاط خالات خوازم بيجم لي بيغومان هر خالك شي بيغومان فرابون جردوي بله بله جري بدم هوالي خودوسي ما انك صاحب كيك عبد الباسط مالاتاوا كيك روجبان جناب دبی وارد کار چی ببیجه ام ببین مثلا یک ریزیا کردا مثلا کرد سیاست کی چاوا بمشینن ام ببین سیاست برجوندیه تکلیه ام ببین چند روبره د پارلمنتو عراقی ده او بیرا کو ام ببین بچه کردا برین لی پارلمانتری کردان ببین ل پارلمانتوی عراق ترک کردن به یک ریزی حرکت کردن ل روجاوای کردستان هم ببین خبات و تکوشینا کردایی کرد و مسئله ده روزن پیش ما استراتژی کی ریکی چاوا هل بجیره کو دوار دیپلماسی ده دوار سیاست ده لسر هبن جبوی ستاتوی کی بدسخینن لباشور ستاتوی کی روجاوای کردستان بربه کارین باش ته چیکرین و سوزن جون بیدن هیه ام ببین جون بیدن وقتا هات جاری هاتبو عراق زیارت تا پارلمنتو کربو گوتبو تنه تیای کردا تنه دوسه کرداجی هنه کرد به ریکی چاوا هل بجیرن کو ام ببین سمپاتیه کی رای گشتیا دنیا بگرن جا امریکای بگرن تو چه فکر دوی واریده نه د مثلا یکیتیه دا البته له شرط هنک ولاتا به هنک آوا چه بونه له هر ولاتی با آوا کی چه بیه جوره وان جهنه شرط وان جهنه قوت اقتدارنا جهنه لچینه با آوا کی چه بیه ل یوگسلاویای دولت ناتو ایگا نخستنا ج یوگسلاویای چند دولت نو دولت کتن فاکتورا دربا تسیرا خو نشان دا لی او خلقی وی درجی دیسا دا خواز آوانا که بسر خو بن هبو نه ایمجی البته یعنی دا خواز کرده کارن جه بن کارن هنک دما اوتونومی به هنک دما فدراسیون به هنک دما سرقبون به او تشتکتنه لی مثلا دا خواز دا گره قوتک اساسی دولات دا هبه که کاربه به مسئله بپارزه یعنی گوه که خل بریارک بده کل گور ممکنعت وان نین به و مربجی حاضر نین به بجی آنی ناوی نممکنه مثال که من دا مگو که اگر که کرد به هر رابونا اگر که هفته یک برخوب دانا لکرکو که و لهر داره دنیای اینی وقت مثلا حلب چه کرد دنیای تب رابونا سر پیا اوی به چاقه وان کاربونا یکیتیان نتواجی مجبور بکرنا که امکان کردا اویش ایرو خورتر بونا یعنی اره کاربونا بونا دولت به احتمالك مازن جيبه نبونا لي اوي روشا انا پرچيتر بونا اوي كس نكار بونا بكتنا كركوكي اوي عرض دست كنترول عرض كد كنترول كردا دا اوقات كيم نبونا اجا ترسيبي بگاوكو دبنديا كردا زيدا بگو قوات شكيا خلقيجي گوش خو قديا حتى هناك روجا اولي گوتن افيا مرهب كربو يعني قديا بو هناك كرد دبن تسيرا دولت داغر كردانه يعني انا مثلا بوريه مناقشه كرن علاقه مثلا بوريه آله و مثلا شنغالي بقنعتها من هر سياجي بهبراهايه يعني نتني مرب انجليزا بفكره دبي مرب بشكل تر بفكره دبي رولا ايران يجي قالك دبن دكارا عراق يجي هذا اريوي برياري دايا و شنغال گويا وياوا اداره بده لدبن داجي كارا اوا كدني بك يعني تشتي كل بيشت پرده قومن اوان تشتا ام بخو نابینن بکری وقت نجی البته امریکا دی شرط ایرو ده نه امریکا تنی ادنجی یعنی گله قوت ادنجی دبن برا کرد نبمرن نجی خورت بدن جبر که هر کس تخوزه با آوا کی وان لدش هفدو بکار وینه نجبو که دخوزن یعنی وان بسرخ ایجا او دمینه لسر کرده گره هنک yani tesir hem jonder da hebe hem ji derve da hebe. Yekî jî bi hêzên welatparêz çê dibe elbet. Yani ê ku ne welatparêz bin tu nikarî bi zorî wê nîfekî navê. Ê ku nizam dibin tesîra dewletê dagirker da min tu nikarî bi zor pê bidî qebûl kirin. Ewana nayên ji xwe wan biryarê xwe daye.
وقتی نیست خوزم بارا و بکشیم سر تشتک دنیجی مثلا داعشی نه ایکو صدام حسین دنوا دم هذا خستن چوا دبه که دنوا 5 ساله دا نکارمون داعشی بخرینه تشتک عجیبه يعني مثلا روسا قلت ما تستضحب سلاح ياخذ بيدن دا جرمانية او تيتش معني امريكيات دويدا جرمان وبخيرا كو 4-5 سال بي شري دوام كر فروتنا سلاحات الدنيا دا جلك زيادة تربو نها استاتستيك نشان ددن كو ب100 مليار دولار زيادة بيه مثلا سلاح يعني حمي دولة الدنيا دخوزن خب آواكي بپاريزن داعي شك تركت وبلابو أنا جيل هر داري إيجا بلابيه يكشي آلي اكونوميك دا آلي آبوري دا يعني جلك دولة جبيا استفادة كرن جلك سلاحي خفروتن جبر ويجي نخستن دجارك دا مثلا داعي شي بقديمة قناعتا من أول ياد ديا مثلا داعش بو سبب که نجات پرستی لحمی دنیای خورتر بو یعنی اگر که داعش نبونا بلکی یکی بینا ترامپ مسابرحتی ناتا نبونا سروکی امریکایی یا جی او هیزن نجات پرست آنا کل اوروپای خورت بونا او که خورت نبونا یا جی او حقین کل اوروپای تین کرنه و معاش کتکارن اوروپای او جی روشویج آنا چیتر بونا يعني نها وصاب ياكو هم لويدر بروبلمك هم جي قواكو تشتك بخوزن بكن مثلا بخوزن فيرجيا اوكا سرمایه دارا قوا بخوزن كين بكن وك سبب پنابرا نشان دن پنابر تين پري مدخل امكانا منامينك وهم معاشي كاركير خوزي دبكن ايوه چه هاي كاركير چبكه دبي الدش پنابرا بنا يعني قوا كنت 1000 اورو بدي كتكارن اوروباي وبيجي از 1000 ما هي 1000 اورو از سالي بدمته وبراد النظام دريا سبيدا 300,000 حب انسان بمرجي ميرك شعبي خوشي بكره يعني هاتيا روشة كوسا جيكو نممكن بو هشمارا نجات پرستا اقتصادي 1 2 3 درباس بإيران نرم اقتصادي 20 25 30 اكتوبر يعني او مسألة داعشي جبو خردکرنا انتگراسیونا خوب کارتینه او تکوشینا نابرا چینا دا انا شوناوی مثلا تشتک دنه گرتیه روژر مثلا پنابرایه روژر نزانم مثلا او اسلامیزمه تشتای وا در دخن پیش ببان تشتا یعنی پشتگیریا هدوالاتیه خود گرن إجا أباناجي يعني أوكتن يعني بروبلم نبتدي كردستان المنطقي تينين وقت بروبلمك جلوباله مثلا تشيني مثلا تيغوتني نها تمام سرمایه الدنيا اللي تشيني بربيه منطقة هري أرزان أو دره فابريقي خو برنا ويدر أريكسون جسويد 100,000 كاركير الويدر هي ل 5,000 السويد تونه الويدر هات تكنيك الدنيا تقول تجربة تجربة تشينية جي التكنيك بسرعتك جلك مازن پیش بتشه نهال أوروبا أو كنت بيجي سالة جسدي دو اکونومی خورد دبه لچینه استادی 10 دبه لکردستان عراق استادی 10 بو او استادی 10 چینه دبه سبب وی که اوانا تکنیکا کچیت کن امریکا نکاره پر رقابت میکنه شرکت امریکا ایک ترانس ناسیونال یعنی شرکت دنیای اوانا خوزن پارکوان هبه چینی در دخه مثلا هوایی در دخه هوایی میزانم تلفن ادنی پیاسه ادنی تبا پیشتره جبر که تجربه تبا ده خدا جمع میکنه شرکت ادنی جی وسانه گلک شرکتی وسا چکرنه ایجا جبر وی امریکی بیاش قرابت تهدید بینه ده خوزن حدودک بینه دبی یا بمرا ام به هر کار بکن بلا شرکت مجی شریکه وبن یا جی نابه منتنی بکن چینیش آلی دیده دستاوت یا نظام او کجی آفریقای ولات دنیجی یعنی او مثلا آبوری که دنیای دا قومه و به گلوبالیزم هاتیه او مسئله او شرک شخو بسر خویه لی از دبیم ام بهترین گرانی بدن مثلا
كردستان چیترش بر زمانی ما باورم زیاده نمایه من قصد چند حوالك مني ريزدار جمر نوتكي نفساندية دبي هو جون بايدن جبيركر راست بجد ما جبيركر وقتا ما هدية دبر بتالية ديتشي از ام برسا خو اوي بكم قالوا جكك اكرم بيجم گوتنی خوی تالیه که اکرم بیو یادن لگوری جناب تا بهاتنا جون بایدن روشا کردا وکی دما ترامپ به یا جی باشتر به دوی واریده فکر خود دوی واریده بیجو یادن گوتنا خوی تالیه کو تجبیر کری و نیستی یاد بیجو همه که پشت بله گله سپاس بو هر ده حوالاک شروع کردن قناعت عامه او يعني از بخوا حوجناك كرد نهاج خوا جو خودش ما بحث کرد مثلا امریکا کوته کلیه کردان امریکا گرینگیا و چخواست گرینگش بو کردا از ده حسبینم که حوجناك كرد تشکی اکسترا بکن نها جو خود کرد دا خوازه کن هی به امریکا دوست بین دا خوازه کن هی به امریکا هف پیمان بین او بیامن آراسی دکن دبی امکار ببوان هف پیمان بین امکار ببوان دوست بین ام به دوستای هین خورتر بکن یعنی کرداد ایام ترامپ جد کرش خواه و ایام اوباما جد کرد یعنی جوید از وقت پرنسیپ که میگوت یعنی جبو حتی حق وطی مزن بگوت یعنی اوروپی و روسی و چین لی ام بحثا امریکا دکن از حسبی کرد حوجه سیاستا خوی بری کد نشان عینی سیاستی بمشین به امریکا هف پیمان بین به امریکا دوست بین حیا کار دوستانی خورد بکن و تو هرتنه و اکسترا یعنی ترکی اکسترا کرد بکن تو نیه يعني حتى ام فرض بكن يعني ام نهات دي تخمينه ام دبيجن كي بايدن دكاره اليوي بوزيتيف هبه دكاره اليوي نيجاتيف هبه ام تدي ام هيك وري وا جملنا برزلال جي ام مناقشه لكن حتى ابغشي في نظر البنيجي دبي ام سياسه اخونا جوهر سياسه كردي ام جمال كيب امريكي سر حكم لامريكا به ام آمادن بير دوست ام آمادن بير حپیمان ام آمادن بوان دوستانه خورتر بکن جمره نه پر مهم جمهوریتی هسر حکم آن دموقراطی هسر حکم ام ملت کی مظلوم لفهم اتفاق شرعی آزادی دن ام ده حزبین امریکا دولت تکری خورتا جهانیه دولت تک ام دکارن پیشگیری او ام دکارن گلگ ما دستکتی مزم دست بخن یعنی تشتکی جویر علم کی مزم نابیجه از ده حزبین جبوی از ده حزبین کل حاجنا که تو تشکی اکسترا بکن سیاست بر دوام بکن امریکا دوست می متفق می حپیمان می منفعت ما وان بحر ربن ام دوست نب حفج ربن حوجناك ام جماعتي وان ممكن از بخد قال اجراد بمديا كردي از جانا دبينم مثلا ام بامريكا دوست ما تدي منها بحث ما هر سياجي بحث كر تجي بحث جنابه تكاكسيرات دنيا منفعت كل اجراد منفعت ما وان لهذا ام دوست كفامه تشتغل مردكن ام علي كلام خرد قال اجراد منفعت وان تبيني اما وان الحفظ كذا لانك بو خصوصي جمله ما الحفظ كذا ما في عطيوان بهواك من يدري تدبير ما هنا كي بشجوه ذيك يعني هذا هنا شيء تبي أمير كامل إيجار دس بيمكن خبر بدن وتشتري ضفانا أم تشكر إنه أم حوجناك بمرة بالمالا وأنا أبغى نمرة بجد حوجناك أم جناتيان بكن نا أمريكا نا روسيا نا أوروبي حياج ما به تقالوان دوست من حياج ما به أموال فكري حقرت بكن از ده حسبين از قاعد يقول تكرار بكن أم تشقص ام چقاس نزی امریکا روسا و اروپیا بن ام هاوقات نزی آزادیه بن ام چقاس نزی ایران و ترک و سوری و عراق بن ام هاوقات دوری آزادیه دبی ام ویا سری خود در نخن یعنی نقطه قلق مهمه دوستنا بنجي منفعت ما بقي هفجي نجي هفجي حوجنا كم جنات يوم بكن و تو سبب ام جنات يوم بقي شنو لوكسك ما يوري شنو لوكسك كردا جبوي ده ازويتش جد هنا كي كلا جارا لماذا كل بينن جاجرا تبينج امريكا ويخت تشتي خراب جاجنا روسار شي خراب جاجنا اوروبا شي خراب حوجناك بمربون مالاوان او مربون ناتيان ندرجه وندي مدج ناتيان يعني از اويا وقت برنسيب دي ام سريع خطر ناخن جبرق نقطه نازل بيجم نقطه مهمه قال لك مهمه نقطه از حسبين بر حيف كوري وهي بدارم افشاش لأز ورد فكرة هي بدارم افشاش
كرد نها بولند الجبهة كرد جبهة كردي كجبهة ولاتي روج آوا أمريكا وروسيا دنا وكردي الجبهة ولاتي هرمي دنا كرد جبهة يعني أم بيا قبول بك هناك بزانتي ليشي دكن هناك بنزانتي دكن هناك جبهة شارتي دكن برنا مهمة يعني أو قش مناقشات دور دريج ويا لفاق كرد جبهة جبهة كردي كجبهة ولاتي روج آوا أمريكا وروسيا دنا كردي جبهة ولاتي الدولتين كخير العراق وإيران وسوريا وتركيا دنا أو كجبهة كد ولاتي هرمي دنا دبي أو باش عم بكن أو هرق نيزي وان دبن هاو قصد دوري آزادية كرداد وأو كجبهة ولاتي روج آوا وأمريكا وروسيا دنا شو قصد نيزي وان بن هاو قصد نيزي آزادية دبن از ورد حاسبين وتشتكي از اكسترا بيجم تنية از قالك سباس بكن باور بكن هذي دارن جهداري ما هون عاجز نكرن هذي دارن فرحيف ما باور بكن بكي شاشتيا ما بوكا اكستراجيا اتبو ما وقتنا دا برسي جهدارا تي تماشاوانا فرحيف اللي هذي دارن ك وقت به هاگر پرسن پاشه جی ملکاره برسیز بد یعنی بنویسکی به هاگر بهوا کردنی به و گلک سپاس بو کاک عبدالباسش بو کاک روجوان که گلک چیزی انترسان گوتن گلک چیزی نه گوتن مبخوا گلک سوز گوتنی وان تیلیان و گرد هر وها هیدی دارم که گهداری نجی ممنون بودن هاگر که مایک من هر جید خسره منن یارن وقال سباس كاك شيراز كجبوت عن بخوان جبوت برنامج كور باور دكن برنامج باور برسا جرين بو وبرسا ور جرين جبو كردا يعني هي جاي كرد مناقشه بكنو برجريكي خو كار من شاو سياسه راس نشين تشتي قال جرين جبو كردا از حسبين وقال سباس بو توا قال سباس كاك اكرم مالا تاوا او فكري خوي هيجات تماشاواني آگاهدار كر اد مثلا پرساد مج حوالن رادی پرسیم گو پرسبن هبه او در دخینن بلاوی من پرسی و پرسبن امکانن پرسن از ورم علی کیک عبدالباسط همو کیک عبدالباسط جناب تیجی کانه گوتنه خوی تالیه و بهاتنا بیدن او روشا کردا چاوا به تو کار به بیجا میکل خوش بله که سراج طبعا دیروکا دانوستان کردا بیشتر سر آستا سیاسی بلند داماد به امریکا را به چرچوا تم بن وزیر درباره بو جو اول برای دست بو حتی رجائیرو دانوستان امریکا کردا را آستا و باش بلند بو و دانوستان امریکا به هرما کردستان وقت دولت دانوستانیت که یعنی ایگومان کومارجی و دموکراسی يعني هر یک جواناجی باش دینو باوریه جو آریه کردارا باشبون هبو و بيگومان امریکا داوی مؤسسه و دولته مرو بيرب شعب دانوستانه مبحموارا وكهف بالانس بن لجار جارا یک جکی فرق ترته يعني دما کساتیا شخصیت ناز دکی تاثیر الباندورا تیا سیاسی که ونيزيكونا تیا وك انسجام هرمونيتك ناوستانه نقابات و شخص دبي اولا وك تشاوا لوبيا تاثیر الحدود کې سیاسته بريارة بهبرة دكشيني بيقومان أو دوراوي هيا يعني سياسة نما ميكانيزم كولو يكسر هما ماتيماتيكا يك سايد دو نولو يا جارجارا باندورا كسايتي وشخصي جدكي جورج بوش هلبت پیشوازیه سروک مسعود برزانی کر و دانوستانو پیره کر و ترامپ چی پیشوازیه سروک نيشيرفان برزانی کر لي شخصية جون بايدن شخصيتك سياسي جداية يعني براسي وقت امري ميزينن وقت ديروك ناس وقت كرد وقت كسكي امريكي سياسته ده قال لك ديروكا وهي نوك يكي ترامب بازرقان وقال لك جرا يعني او جغرافيا او سياسته ناكوكين رجلات انا قال لك نشعر زابو نوك جو ايرو بايدن د سياسته ده جيان درباس كريا وتايبات جيرو دوستانيا ويش كردارا نزيكتري بصالة يعني واوجي باندورا دانوستاندنه تكلين شخصي وقت علاقتك شخصي دنا براواده وقت جناب سروك مسعود برزاني ونا وهاتناوي يكم سروك يعني جگره سروك امريكا وقت سردانا كردستان دكي معناوي هي نوك شاندا وزير دربه يعني جو رئيس فرنسا وقت نوك جو وزير دربه بيگومان باندوراوي هي امنه كي بيج نبيجن رولا كس شخص دوراوي هي يعني
جون بايدن هيفينا جو برزگريك نابرا امريكا دا چينبن با اواكي اشتيانا دا سلاداريه بسطينه وقناغه كانوا دس مثلا رجلاتا نابين به وزنكي يعني ديتني جون بايدن بيغومان واما كردا هناكي وامريكا نزيكي هفتر دبن لسياستا وادا بيغومان دانوستاني و ايران رجدان دانوستاني و تركيا و دانوستاني و بولاتي عرب وحتى يكش دا خوازيه جون بايدن انه العراق بسي بارشا ابانات كبي خدمتا دارينا كردي دا يا دوا انه كرد دبجي كردا دبجي سروق مسعود برزان اجي وتجي ويا كردستان ببينن ابي غومان اف هناكي مساجي هري بوزيتيفون ايجابينا بيغومان مروهيفيت كي او غوتني جون بايدن جديته خود تاثير بك جو كاربه بهتر پشتوانيا كردا بك وسر عهد ويدا سر دوزاوي ام هيفينا جيغو او رفراندوم دوكومنتا كيتيانا توا سر خبونا كردستان تشي بي وعراق جي ام جوينا كوكيان الى عراق ناني كردات حرميني هر اواكي تدي دس بيكر بلانك وكومبلوك الهمبري كردستان عراقي ابانا براسيجي حتى كانجي بكرد اسيره موازنه وبريغو بغداد بدنيا ندن كيك عبد الباسط برسك جبوي جناب تهي دكانه بخوين لور لا والله نايم بس تبخيني ازن اجبر نفساني جم درنا كاني برسامه جبو عبد الباسط حموره جبينا روجاوا لچ مرحله دنا و جبو كابينه بدن ري بيش كن هنا بيغومان متخصنا كي برغو باباتاتنا او بابته بهتر اسكار من كي اوري روجاوا دا يكريزيا كردي غاونتين ابيتن ليوك مغوت باندوري خرابونه ونهيلنتك يعني بيش بهاري هيا هنا كي مساج تين ديتن كي سراج براسيه بيشم دانوستاندن انا كسي و بردوام بيد اوبوزيسيون او تكريم ملتي خويا عرب ودانوستاني بك سردانا انيا اشتي وديمقراطيه سردانا تركي دك دقل امريكا درونه دقل فرنسا دقل اوبوزيسيون دغري وهناك مساج هنا سر زمانه بريز شاهين مظلوم كوباني شاهين شيلو ايرو دانوستاندن خبي شرط ومجد تركيا ام بيغومان بيجن آرامية ما وكرد في روجلاتا نبين في جغرافيا هناك جريندا ام كرد نما ببن ايزنج شري غيري خد في امنا كيب اشتيانا كاربن شاوا يكريزيا خويا كردي بكن ام دوستا زيد بكن ام دجمنا برنكن ام نبن الاف غيري خونا كوكين وا ولاطه بيغومان وهر بردوام بن ليوك ريزيا كردي ام هيفينا غبسر كبي وهناك ارامي دروج اباد تشيبه وتايبجي كردستان ما عراقي بهبره وهناك ملتي ما كرد الباكورجي سر پیارابه و کار به سیاست او آواکرنه پشتوانیه بکه ام کاربن با آواکی آشتیانا و دموکراطی ما فی خوب بسینم دما شر و کشتن و تالان بگومان انجام ندایا ایرو رو منطقه بر بچاره سریه که سیاسی ده چه ام ایرو ورن ناکوکین شر و کشتن و کراهیت بچن براسی نجبر جوندی کرد ام کرد نلقارداری و ناکوکین و ولاتا گروجلاتا نبی تایبت سوریا و عراق بوان میدان هری گرنگ جوا ولاتن نظن د ګناکوکیه و ترسي هفتن و داویش یختي ورنیا تالي ناکوکیه خویدین و برجواندی خو بکن ام کرد و فهم بکن علاقات الدوليه و ولاتا جبو خاطر شعب كردان نه ممكن زوزو خراب بكن دبي ام في جغرافيا بر بتعب صين ايرو ام جغرافيا ك قال لك نازك وتنقدنا قال لك ناكوكيتي دهنا قال لك ولات شعبي واسرا بيغومان ام كرد هري اساسين ماطوري في ناكوكينا دبي ام كرد بزانبن چاوا یک ريزيه بكن ام دوستانيه و ديريالوك و اشيانه جيراني خورا بكن و خلقي خوي بيكاتي دي د چترك بن عربن امنك باشتي واراميه كارمن جيانا خويا ديمقراطي وما في خويا قال كرد بباريس يالك سپاس كيك عبد الباسط حمو مالاتا و از كيك روجوان بپرسم كيك روجوان جناب کار گوتنی خوی تالیه ببه و دو تماشاوان ما پرسا پرسینه توکانه بخوینه نور اره توکانه ببه دبی گلو چما انگلیس میرزا آقاد دبی مجار دانستندرین دنابینا امریکا و کردا ده بکرم خود بحثاك شوت كارن تربر جوندية با آباديرا چه بكن من فهم كر دانستاندن امريكا و كردا و لسر بر جوندية خو امكارن دانستاندن امريكا را چه بكن پرس لسروية
پرسک مازنه تابی مرف چه بکه او جمع بهتر بلکی کردستان باشور علاقه دارد که علاقه وان بهتر پیراه او جی لسر بنگهک عسکری هنک علاقه وان هنه دیپلوماسی ده هه ده آلی آبوری ده هه دوی پرسه ده تشتکی که از زیده کار من بیجم تونه من فکر خو بری تشتکی گوتو تشتکی لوان زیده بکم تونه لی در روشا ایرو دا یعنی پشتی ترامپ بهتر بسریکی تجاری ده فکری و مرمزان بو یکینگه چه بکه کار بو پر راحت دوستکی خو بفروشه يعني شخصيتك ويصابوا لك شخصيات البته چارچوبایا هنك منفعت امریکی دا ویجی حرکت فکر لی بايدن اوانتاجه که مرف کاره بهتر تخمین بکه که او چه فکره بکه بخوزه چه بکه بهتر ستابیلیتت روشوی سیاسی داره و آوه کنسنسوسی دا او علاقه وی و دولت دربا او نرمتر بن و بریاری که امریکی در حق مثلا روشا دنیای دا یا جی روشا کرده دا بگرن اول سر بنگهک با اول گور روشا خوب بنیرن که روشا دنیای چیه منطقه چیه کردستانی چیه کپاسیته کرده ارگانیزه کرنه وان بریاردایی روان و یا دولت منطقه تکلیه نابنتوی ایوانه تا حساب بکه اول گور خول گور بی يعني منفعتها ولاتی ویرا کیجا مساعد به اوی وسا بریاری خوب ده تشتکی که برف کار به وکیلی جانا دا بیجه تونه یعنی کس جمعه نجان بازه کزانه به و کسی من نکاره پیش روژه به آواکی گلک کنکرت ببینه ام تخمین خود بیجن لگور تشتک حتی نها حت نکرنی گلک سپاس جبو کک اکرم önər و کک عبدالباسط همه و جبوته گلک سپاس دکن اجی سپاسیا و دکم مبهف را برنامه کی اکتوال و برهمدار درباس کر فکری و گلک برهمدار بو هیجا بو و به هیویا کود دمین پیش ما به مجارین اکتوال ام دیسا ورنجم هف تماشاوان نیجا ام هاتن تالیا برنامه خواه ما به اکادمیسین کرد ریزدار دوچند دکتر اکرم önər به سیاستمدار کرد ریزدار عبدالباسط همو به سیاستمدار هیجا ریزدار روجوان یشیل برنامه لدارخست به هیویا که برنامه دلی و به حتی جاره که دن بمینن دخیر و خوشیه ده روش باش. Spas.